Tatar nga po ngayon sa kaugiran tatar o sa tapos sa diminitan de dokumes kaya kau ka aratar nga rin tayo nga po ngayon minit Kurapati speaker kay kuanes pangan nga po ngayon sana nutuan na pen kau kan rapuwi naratitan na tinasa tami yaroide Jatu ako maka, kurapa kay tau, di meto nam kawatin. Kiskonan mga kais puwak, inano de merung ato kura yam araw sute, kaya mana ben Maungatabu akan na to ay. Kurapa ibukin panik apa ni, nanarate rismean ako yay, nanan karawan sa pangaray kakakuro. Speak ay bukin na mana ben Maungatabu, presidents ka women, kan cabinet, ibukin na kapitan tawakin tau teka. Nikapen ni tante, Ibukin karawan sa pangaya, kaya putan namin ta. Nayap makuroy ka kakuro. Later may usun ka pen, aratan makurin tau tiyak. Tan makurin ta manipin Maungatabu. Stimeto na panara ni kahit tau na nanda meron tayo nga po ngay. Sibusiko, akiara ko na, akiara ko na mes busiko. Tamne may maka. Baka nakaruan ako, nakuwaran tabi, may nila na. Pasangan ko na nakuroy sa pangara. Naran nam kanta nga. Sekarang apa aku ibu kita kakabaya, aku nak pergi di bus, ingin kia mais kangen con nabe, mesti metuan nama kena terau, yang tak kaya diri, diki pun nam kaya diri, mesti metuan, Noria, on nama kena, ya rapotan nama ta, orang ada kisah sana anak sepangar, kakawak, ibu kita kapitan artau dia, mana iroda mana mana rawak, kalau kau tu kena, sebusiko, nama mak, mangkai, orang mina gitu, amin. Narantama tanas tahme yaroiri amin masa anak tertu pasana saposi panaran kapen nanan tertu we tamerari karawa ena tapwa karam ena roko weam ena tawa kam ta kayon chepa tawane karawa angira karares tawien de pongei o kapara yerape na yero ang kais kapara yape kana apre na koira te kairi na konta kairi yak na kamyaw na mente paka amin tarante tama dana sa tami yaro iri kadang ada terus mainan orang lepas speaker kalau dekak ati ya ide tapi gua kata not main sinaw akin nakanuan na rabo hindi ngapong yo tapi idang inurin nang amo ati depanan kamauri no koy mi ni kapani ni mo meron na arabesensya karinek ta komen berestens minita tanti kakam karinek iruan kapani kaya ara kilo kominte ngapong ngayo marami ro ya ara diplomatic mission sa kami ay yon taraway kay ya ang ate pa na ani kami nauri no koy minta maron din ngapong ngayo kanya pero ni mauri pun siwa takatano yan din ngapong ngayo atuwa na si takauring na koy kampana ibukin karukuan na ya account sa area etimet tuan sini ako na nakabisita sa Diorita Center na ron na ikay
the one, the Broadcasting and Publications Authority, ibigin mo tanga of Menmeo, the Central Pacific Producers Limited, wo na tanga wapi Menmeo, the Public Utilities Board, wo tanga na wapi Menmeo, the Kiribati Coconut Development Limited, wo tanga wapi Menmeo, no wo tanga wapi Menmeo, the Kiribati Land Transport Authority, wo tanga wapi Menmeo, no wo tanga wapi Menmeo, the Kiribati Oil Industry Limited, wo tanga wapi Menmeo, Air Kiribati Authority, wo tanga wapi Menmeo, and the Tourism Authority of Kiribati, wo tanga wapi Menmeo, wo tanga wapi Matuana, no wo tanga wapi Menmeo, akan yang kan tenan kampana kana sa bubusi pa kama kaya grik kalau ko yami account don't the Lord of the Senate. Takawan kata no tayo kan kaudingin kami nabatanti ay yung kaya na medical team say na mo nang kaya na susu ikaw kaya ay no ko imi ade yang ne kam kunan nora merungi ina waki mentiawa tinuan de pakanta ayo de bongayo ade mo na kemento ano bongeno ang ina wakin na kini tinuan bongena ni abong na pena na yapo de ngabong kami Noria kan kamkan nora merungi pakamodan ti narunti arungi di debong doon na betuan sano kan na pagirimin ano ko orati President sarin yon na kanot tawtiak President korabati the speaker imobendam taipara kadinek the speaker the deputy speaker litagna the whole president sa kan tawtiak ita tanti ni kapan bas litagna mutu ay pun kan namiyap mokoron kapan nakamaringan ba ke aro ko ngari kira dengan foreign missions ke amene yang bas ke aro ko ba ira ra ko ku kinte taye sa muanna na tepanani ngon ka meuri maran ra uya leo ka me pene mon meuri anko ai kanyo kanwan ra one week ade sanawaki nalona mente pongai karo ko musrawan te takani mapo wapi nau ane pe. Te moani pong te pongai te te no ane pe. Ye te no kanuana pa te wana te kongora te tautaka ke te pedestrian sa ri yawa akin na mangkai. Ye yu kan yu pira ke na kongora ya kin te pongai. Te pira te akawa. Te tonono na kon te pira mua tanga wapi mani naua. Kumita kina ko wana wada ka kina. Te pira ibukin te merurungira ke te Kiribati Health Promotion Foundation Bill o watanga o mewa me te nakina a kauan wada kakina. Te kauapong ngapong te bina o nipiri o wapira kana os pakanuana te moad te Employment Industrial Relations Amendment Code Bill. O tanga o pina o noa ki reke maron te takamukuri. Moan wara kana. A taka ua te Public Finance Management Bill 2025. Kome tanakina a kauan wara kana. Ke te pira i on te mani. Taka tenipong te bimani mea wan nipiri a iapong tante. Taka apong te bimea o no wan nipiri te wana te pira ni us pakanuana. Ade te Kiribati Provident Fund
bill ua tanga ua pino no mon wale kan ke te pira I bukin te mani ana kain tapui ki bas ke te mani bukin te kain tapui te kani mapong te pi mai suwan le peri ai apong tante te kauan weekend kanye ari mo men te mo ni pong wa pi le peri ai wu pira kana ti pa kanwan te mo ni pira the supplementary appropriation bill wa tanga wa pi no at the first reading ke te mang ka taumani ibuken wa tanga wa pi no mo wa kana te kauan pira the leadership code of conduct amendment bill committee stage and second reading ke te lead te soa ibuke ia tani ka iriri so nono na kon te soa ibuke ia tani ka iriri wa tanga wa pi mani nawa ko me tena kina a kauan wara ka kina te kauapong wa pi me te wana neperi wa pira kana te pa kanwana the one to repeal of the special fund plant and vehicle bill wa tanga wa pi me noa mani wara kana ke ka me unan te soa yono si buken paini makuri ai ka ame matoa ke apupura ane te mani wara wara a te kauan pira the public sector data exchange bill wa tanga wa pi me noa mani wara kana ke aron kanga te tirongorong te data exchange bill ke tirongorong jinanun pai ka pai tapaka wai ka po ke sarani computer taka tenipong wa pi me wa neperi ya pong tante taka pong wa pi me tenwa neperi wa pira kana aus pakanwana taka mon the supplementary appropriation bill 2026 committee stage and second reading kete mang kataumani wa tanga wa pi me no komite nakina akauan warekana taka wan pira security bill wa mani maua stage second reading ke this kata man peka ko na ndik man te ko waki impraki yako tinan te internet ke computer anti pirane bukin wo changa wo bi men maua te takani me pong o bi na wa neperi ai pong tante ke te private member stay ye te kosa ni ran te pong kanwa na te pong ane te motion buken te adjournment sinedi ke te kosa buken musrawan te aus korabat te speak Koraba beresens. Hai terang bano kode de rienda kaida. Ora the speaker, mine is kana kwa kanwanara ada point of vote and tinga pung ai oi pun teitan te panan ka meauri. Na ko iran ka ben ngai re kasmene nan tu mane ben meawatap a kero ko reilwa kero ko hain ki besa tanora. Se ben man meauri. Apun si te panan bu si te speaker. Ta si te panan na bu si meauri na kon te tau terra. Kana kunan ka ya kwa ri kin ko sina kwa na ana kanwan na kanwai pikin te po wi pa yari ndi ngai ra ta ina pen ka tau roi ngai ye es para kin anun pe dante ngai pun te to kono po an kana ro na pe kunan tare ye pe e kare ke I ro rante te wiki I mai te po wi ta pe na ina rangi po kin ko ira ngai ra kin ra ite ra kin ra ka tau roi ori ke ye ka te pera pa kana ye ra te na no na kon te na ira o ye pongares sana kana ne Detayani ke work bukin karawan spangar kora pate speak Koraba te rienda kaida anta ya pen ya no tan te dau te to kan ten ya pen ora te dau te. Ngene kanonara ringminarik yondra aura be. Ana ko ngara te sapere the business committee yon kanwan ayapong tante Nangani kanya te sete mana kaya nek men uno kora pun te sababayan the business committee
Tesati. Kurava the speaker. Mind the Kanoa, Kanon the Pung Tanti, the Tritan the Tain Pananica about it. No hope to speak of an Taipura. Presidents, the government presidents, Minita, the Ridan the Kaita, Tanti, or Raiwaika, Arquinte, and the morning Apungayu, or putting her in Kapenaka Gripes, the one I wanted, the one I think about it, and the very about it. Ayu anak Kanoate, Ayapung Tanti. Narondre esan an teknik na ilong presidents te monipong ay punte pong ayo kanon te moning apong ayo te tayan sisirak te tayan loro questions te pakantay nakano te tautek nakon te takawapong te bimewan te piri te moning apong na te tayan sisirak te pakantay nakano te tautek te takatenipong te bimewan te piri ayore tayan pira ke tayan kos ye tenua te pira the constitution amendment bill what nga ut mo the first reading ke one yakin te tuai mo ngata what nga obi mo te mon ware te ko ni pira the constitution amendment bill 2026 the committee stage and the second reading ke one yakin te tuai mo ngata what nga ut mo you are te kana ko metena ki o te ka won ware te ka tinu ni pira te pongina pande salaries and allowances of members of the Maneaba and Salaries Tribunal Amendment Bill 2026 committee stage and second reading ke te suai begin te poi o ya rawis tante ni Maneaba Maungatabu one akin te tuan te kometena kina akawuan ware kan pikiran te bongan nakapenya kinte tayan kos mayro ya tanti naron nakam noria tayan kos kai ka asan notice sini meu ini yang ko sabun korina ben kan naron te bongan mina te kapung te bimau no ne piri ada na pong te tautek te moni ngapung te sisilak ada pakantai ang akang te tautek te kanibang pong te bimay suwan ne piri tibongan sinakapenan tayan sisrak ay pun te kanuan te moni ngapung tayan sisrak te pakantay na tayan sisrak te kawon week te moni pong wabi yay pong inabiri nakano te tautek ay te moni ngapung tayan sisrak te pakantay nakano te tautek te kawapong aron na te moni ngapung tayan sisrak te pakantay nakano te tautek te katinipong wapi me wowan de beri kanya andres na kabunganan te tayan kos tayan pira ay riyan kanya wowa te tayan kos na mayroon tayo commit the public account committee report the business standing committee report yay the bill yay the bira the Constitution Amendment Bill 2026 committee stage and second reading. Ke one yakin te suai mo ngatap wa tanga u mo no komite na kina ako wan warekan. Giran te bongane kana yei giran te motion na mga kanoko te motion na kana te wona no ni daw. Ya constante. De bongare mina te kapong wa metenu ande piri. Ada anak kanot tautek, ada te moni ngapung tayan sisik, pakantay anak kanot tautek. Takapen ni pong, takanin ba pong wabuy mewa ni pili. O yori ya pong tanti, kanot te moni ngapung tayan sisik, te pakantay tayan sisik na ba. Kana yay kana montay ni penit sisik, skonan kanokoy nikiran motions, kita nikiran tayan ni kos, may ruya tanti. Korabat speak. Kuraba Chairman,
Ayat the leader and the writer. Rapa the speakers, sky tawa, as a bed and the committee begin Perongan Rapong Ida Tanti, and a congra see the Sirakin Kotota. I reckon one day, Takatinipong the weekend, Aruba. Yakona si kami atata tono na kundi sway Maungataburani kanuan Takatinipong pari wowa kanuan te tono na kundi sway Maungatap, to one are begin kana one meonte, the man at Maungatap men no what na kun. Kuno wa teriri ke no te sate ya sendin taka wo wari bukin karinan te terare te roro me apensina no me anga ye ya kanuan takatin ponge yo ngare kanuan takatin ponge na ro payorin ne ame aong na pe kain ki bes pata ye paninga ye anano ko ye te nano no ikan korap The Kuna di chairman ke nahan di ram commit. Nahan ko. Ayat di chairman. Koraba the speaker. Era pati nakan kamata te rita di kaitara. Ako bukin te tayo ni pira kana ating kay nanun te takatinipong te 1 week o te takatinipong ane te taka 1 week. Eda pensi teman nakai te sete ane rari. Ana pira no no kai ke. Ayane kang kos pun sinakasukoi ro na pa na rari. Enangani da pa nga ena no konte takatinipong nga ena no konte inte 1 week nga ena no konte taka 1 week. Atai ko sakonan mga revise to no konte tapon no konte te pongayo ke no konte ngapong kanaro na pa ari ke ro na ana pira pa nga nakano ko inte nanon te ponga kan. Terap. Tiga. Tayo rin nakin te pepa. Mayroon na honorable speaker. Yung na-repost to the Senate ng accounts public net limited. Kung tiriga ito, tinupui natuwan di tamba, utang awo pimeaw. Pepa nampa, pagkatuwan, kaira awo pimeaw na Sisiraki, kaya kaya. Luar di kerak. Nanti nakon di sate area ana bill sagi kang ayay meroro kanay. Sabsi ko di sate ko si kana ko am note nakon di job supaya ang may kapta kinawi na ko yatante yere. Ang dari. Am bira ano ko nanoni ana te pakay takatin po ngayo ang takatin po ngayon ro. Sabsi ko di sate waran. Yay meron di sate. Ay asa kana ko minus kana ko ayo. Kuraba survive ay may kana ko ay pun tabaka ting at kamau na kom survive na kon tibristen sa ko men tanti ni kapan matanura survive era pa makangay pun tatani ay tiapa ya kibu panganeto ko pa to constitution second act mangkay ko takin na nakoroya may pun tani ay tiapa apun narun jota pepa kana to ko pati constitution ya tagi pati constitution second act yari nakarawa ako ta ko survive ibukin ako pun takin na on nakarawa kuraba survive Kuraba tesati asan on na sirakin kan ara mo sirakin de ngapo ngayon ito kay anito kan ng batuan pun ana sirakin tesati ya temen ya kadinek me mayana yung ruta tapo nemta at sati te panahon kami awrin ako yung speak ako rin niya may kain ng taipura kain ng mga bis te berestens ta kaumen klida da kaitara tante ni kapeni tanora kain kidi bes may tapona nako tapona rora ikaro kun ronira may Australia New Zealand ay pun ngairan kapeni
Panau me around sa day kami uring kami na kain na pia mayana kain te pia mayana me tapona na ko tapona te kira na ko puti ani ko ta kira me kain mayana kain na pia sa kiaro ko ngai on tarawa ni kaya nangin meraki panau kami uring na ko minte ngapu ngayo kan na pia me uri ayo te akan na usisira kari to ko pate mon sisira kin tio ta pepa sekonan ka kwa pate mania pe pon kinakira ori kira ni kiri bes eri ki pati tapon kamiano miano te tapon deirei me iro yara ikawai pun te tapon na pene kukurei nara deirei ya urin te pura primary school pun na kia mania pena ate aina apopoui ani ko ikotaki anu ni kai awa yo ari te peke pati pupusi inde itaki na kon nara mirita kariniaki ye yang pepe aire pa na kona ndeke oina na mania pe urin te pura primary school yon mayana korapa te speaker Korapa sati ay nakakagam sila kayo iron te minitan bukin te potakin in makuri bukin terire ay honorable luateki tekayar. Te minita. Korabate sa value main na kana ko temo ni kaka temo no sayo ya pun tapi kawanau di tengah terwat sati anaya kan meraki akia pun nang sugar meraki ya ya te beni bro kai kata roy main takata panaya kan te atau makuri te Ministry of Education nak kami sa value te clerk the diplomatic missions or business man minute atande ya perngai kapel atan noran kapel nani Yesu Kristo amna peren maul yugurei dikang at sa diyari atyo sayo pa manepen no sindei punta pen tau tak kibes ada na marenna an makuria dinon na musinna korap Korapa te minita man bukan nam sek sati ya kornek ada yang sek sirak korapa te speaker kita pala panaya tena sa disipun mayana ni karabara minita ya kariniaki te botakin deri na kaya kapangaya tere pamane pen tere punta pen na tau te na pupusia ngante minita kariniaki ye ya nakatau pe na konani wa aki na kondingai karawan na yo tayo korapa te minita te korabate sa value tayo mo sa mong kandag ng monte na kaya ka sa di man na yang ari ti mania bangkai ka kayin na betara pay dera na poske atau tasu atau ko kaya mga sa ka may na to sa mga kami na regin na payang par payang mo ra ngaya mo monte ba sa kay to sa no ko na mo mina mga may nang naro busro yo paniburangan dira te berang yo na yo krop korapa te minita jadi bukan nam sirak ay bukan kauan bukan nam sirak sati ya kornek korapa te speaker na si kami atatai te multi-purpose court na na te minita kariniaki ari ana multi-purpose court te muaisa ya kan kami atatai korapa minita kanga te multi purpose mania barrier ena konan taka ko te pei ena konan conference te pei ge ana konan benda den titanga ta agina kan naria sitona na beran posina makure ai kapes kan kasino anasino dra agin nari the more nai or agin the Australian naikum anga te akani ari abun pen bota ke pai karot ina no krop korapa te minita jadi kabenan bukan nam sirak sati ya kornek korapa te speaker kariniaki i na usisira kari takagoi kangai isisira pa ye ina pe angkona ara ana multi purpose court te rana angkona te muaisa me yo ta pun kanaro na pe akoro asaranga kai tau pa ngande ena punde kerara ara multi purpose court te mende muaisa angai asan nang banana te minita pe na kona na pe ya utu mayana yana pe yang o ta anang kanne na kona ante bukin mayana ya kai tau na konte te minita karinek ya tapi kana pe panang kai tau on kat kiroi na ko ya kana tapon makuri ya kana pe na merake inte ya kata po mai korapa te speaker karinek korapa te sati aya te minita korabate speaker tana sikate te to nake te are sanon nai kai are poningai met sa tera te minute andra te moisa kanga skai ni la nera yo
Ke sai na yang ada sapo sina barara ara yang ka ya ara ngai yang pasang kusang bungi yang kam ni kar katra to bai te mau ti pe pusra te mania pe anta ko ngata ka ora Kurang minit. Ada saya karimin pen sila kay nampao. Ada te bagi runti sa dia karinek te menda may beso. Honorable Dr. Sintiang. Te sati. Te koraba honorable speaker tai mai na swa ka te sarori ri panani ka meuri te panani ka meuri te meron te morning apo ngayo na koim te honorable speaker honorable presidents women minita tante yo ita nora na bene mo meuri ayo ngane te honorable speaker te kan no sira kere namba awa jo te pepa na busia te minita te pena ana ipobogi bukin kariken peoya me allowance ke kona ande ge iroya tanda na ikanto kan te peso tai ni pon causeway na yamakuri na nun wabi me awat yawa kora Kurang sati. Nakakagam sila kayo runti te minit bukin te bota kini makuri kadikira ke ako te matuan kura ay honorable te kewa taras. Te minit. Korapa te speaker imai nei kaya kati sila ka yamuan de meteka ni kamauri yarani makai na bewa atamana akai na utapu makuri te mise mauri ko te speaker ay na moabis te president te woman raun minita tanti ka karine ka kari kiti pesin ka pena kaya ngura ni ko ta yaki maninga ada iruai ka adine te ngapungai pana de meu o de merung ngondara narawu ya kumna pena ni mauri ayo kan de kaya kana kon de siraki honorable speaker kai da wote seti te menda karine ke me peso nana siraki kore te akin na kon de seti pa ye pokai tan anai kanto tani pon causeway menda utapu makuri bugini peaya o yala wansi bugin to wate korapa speaker Kurang te minit. Mon bukan nam sila setia karinek. koraba ri honorable speaker te ta kai to we ta brino kon te minita na kaya ayo te mon boga no sira de no busia te minita o ta no kon ningai e ka tau tau apa ke bokai ya ana ya kai koraba honorable speaker Te minit. korapa te speaker era pergi seti ya karine me peso anti te ya tanti ya ki awati na te tapan na kanto karin te tani pon causeway e pon dirin na yala wansi te shift la wansi ni katoa pakapai idin na ko ipokon na ye pero ay bugini peaya ye pa ka katawa ki bukia ay pa ni na ye tainte diga kende sinan kun makuri ay bugini mga ay mande de ye ya kang auru ki mo ade bro kan na karawa ki kai o angana ki mo ade ye kan to kai te pas tike te pana kona mo ka kai te pon makuri mindset de ye bro pa kana aruna pa awa konsa ona mga okira na baru ya ner me maina kora pas bi Kurang te minit. Kawan bukan nam sila setia karinek. te koraba ri honorable speaker kai tau ri na kon te minita na kaya te abina kaya po kan di ka usira kaya abina kai tau na kon te minita na tani makuri bugini ki perente te itirayo koraba Kurang te sati. Ye merum te minit. Ayo minit. speak era pa ki seti nga kunan mutara ki sira kaya ya ko wes pun ka ngai ar tan makuri para kana ro pa tan de pita ya ki ngi mata taron aron to aki nan makuri di pun na karo kon nare pun jobs kon nare mas ka kai to kon seti pa yasan mutara ki yu bukia to ko to aki ngi mata ta ar tan makuri ki nar nare au sen kon seti pa ya ka ya ta ya ki ya la won sa ya pun dirin to aki ngi nota nar nu aki te makuri me ko pa ki seti ka ko sen mutayo aku bentuk wake up call na pena ko yarta ada tan mo ko ya kaya pe kinaro yarta tan mo ko kai pa akara won kapara para iri kan won ya condition mo ko ta na kia mo ko ya kaya pe kinaki ya kaya pe kinati terayo para pati speaker ara por seti ya kan ngi peso Ada saya karimina. Sila kaya nampan na te bui mau. Ayo ren na te baka iron te setia karinek. May pana pa. Di honorable sipang terte. Te sati. Korapa te speaker, mai na kana ko sisirek ay pun deitan di kita panan ka mauri no ko mi ka pene ka na Maneaba yo ni ko tagi mata no ora na pene mo mauri. Ako akanga te no sisirek. Ikali busia te mi ta karine kin ta ka. Ya koran ka mananga ya na tanda pe ko nora na ice plant pana pa yu woki ana machine koro ice deita ki ma ana power te ice plant yo te yok.
Kurapa sati nakakaki am sila kayo runde the minute bukin the bota kini makuri bukin akaw pa inaramerawa the honorable Ripan Take CEO. The minute. Kurapa, Honorable Speaker, te mai nei ka ka sira ka kai. Spara mon bogi an Maneaba. Te Honorable Speaker ya rite maro sa ti ngono nguda ya kamau di kai ngono. Na ko te speaker maka na mobis. Te President the government minida tante diri tan kai tara ngai kapen. Isa pena yan Maneaba te mon ngabong ayo. Te nalata kita mana ko iwan te mau wasna peren mau di. Nagawala pati Honorable Speaker, wayo kaya kan sila ki. The Speaker ko rin ay kukurin ko ang sa may panab. Pa utaman makuli ay tapen kamatin pa yaron kamakulan roy. Pa ni kamay turoy yon da makuri ka pen. Restaurant ni popogi. Ikaw na turo ki yon panab. Hindi kin titsada ti kayo pag may taraw na ko panab. Kono pati Honorable Speaker. Kurapa the minute. Mon bukan nam sa tiya ko rin yak. Kurapa Speaker, rara pa rin ti minute na kaya ako ikan kaya ka aron ka ngatin ti manang ano ko para ba na ti kay no kon ti weekend ko kito mina ayo yan te kan tani ngar ye manang ran kan no ki ka ki no darap moro ibugin te taren ka ko ani bugin ki ko ya ko ka sa tu ma ba te ka ay kay weekend rara pa rin ti minute asa mga pulis kurapa Kaya pati tulong ano di Honorable Speaker. Asa kati yan nita ki madasatin ni makuli na konti titayan. Tawagan mo po konti may kayo. Kaya pati Honorable Speaker. Kurapa minute. Tarana ya pun don sa tiya ka rin yak. San ko nara da sila karimina. Sila karimina pun sila ka nampanonowa. Sila kayo rin di ba kayo sa tiya ka rin yak. Taman na may beso. The Honorable Sintian. Tesati. 예, 그래봐 Honorable Speaker. Tayo may na ko Maneaba no sila ka nasi pupusi to tana di Honorable Speaker di guesses di spelling an inte ni kiribes. Ana kunora di temuan sentence ari. Enora yain karinana yain bo wat teka. Ye the space merinan karinana on. Kaya Honorable Speaker. Rari usko di tesadi. Kaya Honorable Speaker, ayo nga niti teka no sila kaya rin ang bono wan tiyo tabi pa. Nabusiya te minitari tabi na kanaya nora yain karinana na nakaini payde ibuki ate ya kaya scholarship. Amen funded men ditaw teka ni kiripes. Kana ako na nikapunga na maninakiya ayo ibukin kapakan roy and day nukuray ka di dieta universities tapewa daron nagay New Zealand yo Australia ke Korea may hapon tape na ka corona korap Honorable Speaker. Kurapa sati nakakagam sila kayo rin di minute bukin the bota kin day bota ki day the Honorable Duarte kita kayo di minute. Korapa te sabay ikai ta wat sa di men na rin may peso kinal siraki. Ay prin te kin na pa esen wa ko butang makul. Ni kariya ya te akena iri Korea sanu te tibe na Korea mes Australia yari nangana ke ya scholarship fund. Tamais sa scholarship fund na nangana promotion na rin iri iri tapon iri. Ya pun tapi yakan nakaro kokoron ni korap. Mon bukan nam sa tiya ko rin yak. Te korap Honorable Speaker, yang ngai tahu gitu. Minit na nakaya ka tangiroy. Di pubis sa te minita atau men nga ya kay ni payde yo tayo. Minute. Te korap te sabar yang tera pati sati na bukan na saking swakin na menteri kayo. Swakin nang kay menteri kayo. Ayro. Tesati pukawan bukan nam sila. Korap Honorable Speaker, ay pun na iwan pa kabinet di bukan na sila kimete te buntia kan kahit na konti minita. Irari banya pun nungora na kay tapi kayo. Ay takatikiroy di na konti minita may natan makuri na dun tapi korap. Kurapa sati
given sto pun ibu troyonan sana on rimin saya karimin pun sira kar number na tuina sira kayo na inatabaga gron de sati ya karinek may pana pa honorable sipang taratai de sati Ora pa speaker ka ngai te lo sisira kayo inonon powi ai kana ko ai bubusi tanke ndan ni bugin au si yon pana ikan 2 min na keka ara presidensi yon na yo te yok ora nakakagam sira kayo iron te minute bukin te pota kin makuri bukin makuri karikira ke au kati metuan kurahora ai honorable te ke wataras te minute Kurapa speaker o kaya o tapon makuri tapi ni peparong aron makuri yang tekar kita ki ada tapi ma mai yes ki ai itu sparking tangkin dan ako naus yon na on din na paano pa ina no takanda nga pa na wak makuri yang tekar kita kayo dapat nin tiri kayo ergin nan apuni ini pa nakar kita kayo pota kini makuri tapi wak ni kai sipo kini paano pa are boboto yon makuri ni katamaro na kon tangkin dan tangis mens agi million karan kanoya agi darkin misin nororan ibugin na pa kato me wan kadeken tiran mentekarau ibugin paano pa kurapa speaker Berapa minit? Bukan nam sirak di, jadi bukan nam sirak saja. Ayah, mon bukan nam sirak saja orang ni apa mana? Pati speaker ako de moli pa iyapon kandida te panan ka kay taw no konti minita moral ka rataw tek kay rataw roy ni kiri tangke kay to inon to rapen tiri kayo takawo wat speaker yapon kandida te panan ka kay taw buinte yan tangke kaya na makro te million ka nga gallon tank te cement tank yon bar takatinu wat sa peperi yapon data te panan ka kay taw no kon nara partner mi Australia bugin ni kita kin nalaran pana pa inon ka nga ramon tiri kay ano kayo ngayon kay panata pe wo yo konan tapigin te tayo ay yapon ka kantan nga ti anak kaya tawtek na kon rapel tiri kayo bugin ni kita kin anak tangke pana pa inon te ka tiri kayo kora pari ko ri tenge ti minita atawtek Ti minit? kurapa te speaker ayra pari kite panan de sete yakarine mi pana pa nora ro na nakakamakuri tawteka ibugin na rapoto namin ta kaya may kayo pan ako wala sa pun yasan ko pan sa sa noraron kayo na kain pan pa iyatang kaya kakatungan na iyatang ibugin ni maya ako ang kaya sa makuriya takawari ka nga katawaki yung mga na iyatang yakawan tang ibugin na pare ko kain pan pa nang indoko na kain gilipes pa kain pan pa pinpen nila yon sitiran na rin di salary yara iyatang kaya tuwan na yakita ibugin ni maya tipokaya o ayawas o yararik domestic use ma an kan ya kan kanon na rap kain pare ngani ba takawon tangi na kunan kan pun kokro kiti tirani bugin te kaponganan na kokro ora takawon kan bugin ni me ang yare kano ya yo kan kanon te pare kan tan nga pare pun pe ire men do te man yo re men te pare na man na kan kite kere sparking tank makana no pe ru kan ta pana pe to wona me pokon na ba sina mon pe ya bugin ko sina kon na tangi ke na konan bo karon te ana kanyanon pana bente te payatiran ako yerita takakay taw no kon Australia ada naron di ada mission dari sesen koroya na mission Australia ada Syria bugin pamuyakin teran may ta ada ti teran dari unike mentari na kon teran si pamuyan kawera kaya na kon na tanggen dan pana para des mes ada di million karan kanona ay pamuyak ite may sindan abu buat nga tirita inanon di mission dari semana ngaya inta na nakay bu te reliant sakay taw paan te kanda nga pa enas ko teran na ibugin nari kang asa kitera ni moy baka positera ni bugin ya domestic use kapongan akin nanti mo kasi kakay daw pa ano tira nani ron ya kataw taw wara insinia awan na kunan last kain pa ano pa nakon to may timan tinuwa na makain ay nga nani ron ni machine ni pun busina pang kayo ano pa ano pa kunan dai na tari na kontiran kanda nga pa ipe tiri kitu wotan na machine na kan tetayre kay tiran na ko tetayay korapati speaker ara par kita seti yakrin may paano pa ibugin awu ta kira kena kai ako ayu to wana me poko na priority kera mon pa ina dara ada misi Kurapa di minit? Kawan bukan nam stek seti yakrinek? kora pa speaker ay pun dakeri may pun tepanargin ka kay taw ari yeta Ang kaya pun putro yonan san kon na dimin ada sila karimina pun sila kaya nampan na debi may suwa wayo ari na pan tebaka kiron de sadig teman na karinek may inonos ay honorable tennis waisan
Sati? Ngai yai mo tu tana ti ora ki no di sati sa no na sira kari minangkan sira kari mina pon di sira kana mbate bima tinu ayo ore na pon dapat kaki iron di sati napa nei bana pa honorable sipanga taratai sati Kora pare ki speaker akanga ti no sisra kayo ikan bubusi no kon te milita tabela e kona ni mountain koro ki ana kawai pana pa tiok nakakakam sira kayo iron ti minita bukin tepota kini makuri karikira ke o kati metuan kora honorable teke wataras te minita Kora speaker o yuri o kaya kana kona sira kaya kana nek te pana the speaker arine ibukin na rolo ko te sete yarine o na wagi ana merolo wabis me wabis te msia ibukin ka kaya manenakin karawan kawain pana muin karawan te tutu re karawa ki non te bi me gowa ni beruare te ke kora speaker mon bukan sete ornek iko kan bubusi ti milita noron de esen ko yono ara o makura pana esen no raron te tutu ki min te karau ko na arab makura ngai mi pana pare pun dia tata ang kane para pakate karau ya pun pakane pen kena na ko te takoi awani pun ke pun te pakate te palani bubusi te tayo ye kita pikir toy buia toy bu ye pun te pikir pun pota namata o atenti riri atan mamangan kapungona takoi yon pana tiok Kenapa? Sati? Ini? Kora de speaker ako era porque sete ya kana nek ko ayasan nari te akini asan ya ki de sim even na repos mungkin na tapo ke atang da karawakia ngada sa mena kai jere kakai manena ilanu de temsia asina kakai angana men ministry men maintenance fund ari ane yakin ang pupura mani kan pa pansi ka ay bugin te makudina pe nang te ka ay yakin ang long term aron naron na skoro yang kayo na pe kitibes are ko paano pe ko ko na kawai yar ka ay pun kudin meto aron ka nga pa sina kaputa wa ara makudina si ka level tinani kawai yo na pe mar sina karo ay paano pa skoro ay paano pe akin ang timan pare pun pakata karaw ya rapi na pe muin te makudina karaw yari siku pa kanwan te tirate te ka kaya kayo na makudina kayo ko ka nga na mo ina semi permanent kita na kanga karawan na kawai ada ti yarari ti ma pana na ko kasuko irona ti sete ya karne pa ayo ya makuri yara koraki na ti akin na asen dokora korakin karawate tu atu ya meti kanon deri bos meti ram pa wora kana ko pa ni makuri na wa ki mai ke yara kan kanon te makuri re kanon te tri bos ni makuri ya kai ona kasna ko mina kan na kon te ya ek man ibugin na kana no pa atoro ya da misin narono pa tira ada nang muinti ripos muinti makurin kamete pai awa ako na pen manang ada misin na kon karawat makurian pana karawat speak Kenapa minta? Tai kawun bukan nam sekse dia ornek. Kora pa speak ara pergi te milita na kaya ako wa iko pa ye pa ni makuria ai ka angana ki councilor ang kanana ko na ni pupo ka ni kuin corona ka wa ya kan pubusi no na ratau te kayo morari ka milita panga tera ke konan monta ton te kala pa ilma kuri pan pa ko pa ko puni yara si buyon pan be tos konan kamelena yine pe to tipiko te tano tuta les konan kameto si kapu al dismens atos konan me koro ramu kuri ni boboki to te tau te koro pun narkawa yon pan be konan konan kariya ka alike dar misin ti yok akora Kenapa? Sati minta. karawat speaker ada pergi sete ya karne me panat ako tenan space pa yon de misin pane be me ya na phase 2 ya san nako tenan san nako phase 1 yon na mo ko ke are ke ya misin ngoro koy ang kan erga misin ke worek apane bangani ta ko one phase ya kan aro na par ko na misin ke ya ko na kaya kana na ko ana sila di satire ta na bobogi boka ka na ko boboga na council an ko nan maintain na ko mo mai na ro ko tenan ko ko ya apun nangin permanent ko ba speaker ada pergi sete ya karne me pan Kabinan bukan nam sekse dia ornek. kora pa speak ara pergi te milita na kaya ako ikan si ritan ana meruro yon the second phase pai kan nokora pa ton lokon dingai te second phase te kin na pa yon tawro le pa wap mo ko council ti yok Minta.
Kurang the speaker a second phase ang open kan wan tiri kayo. Ta kan kwas ka taw taw ta na kon tikatin mo na kuat ang tiri kayo na kon kan ndoko na ramisi na kan. Kurang. Kenapa? Minita, ada silakan mina, pun silakan nampak nanti bimer wow. Oh iyo ada tabagi ron desa itu mana akan nak mai nonos. I honorable Dennis Waisan Kamki. Sati. Kalau speaker, untuk para umum kami ori, untuk presidensi kali ini, buat nak kami mantan makuri, harakumen, amun kami ni kamar bete, tayai, untuk para umum kami ori. Ayo tu kau sekarang yang hangai di tekan, usme, yang mengaji tahu, mai sin te France, tapi tahu kami aus sekian anak korawak, kaya pun pakai ni, sebab. Kenapa? Sati, anak agam silakan iyo iron de minita ibukin de kota kini makuri ibukin kati napara, atau tiak inanwa, I honorable Harry Teres. Minita. Kalau mas speaker, aku kaibat temuan tiada ini lalu tak konua, ni meeting ini lalu nak kata temuan, ni Maneaba tepung ayu de speaker ya pun desi parani kami uri, ikasan ni bumi mau, ya itai round team and apa korang terawat ini ayat, undang ate teparani kami uri, nak kau ini kapan, ya kita kemarin ya acknowledge ni apa the presence foreign missions area around ini nanti tepung itu tayo. Kita kita kain kiri biasa ke kamu orang, hai pun ngai ni kapan temeau temerung meirona ya sa kami uri, kami dapat meuri. Oh iyo kakan na siragi desete ya monta kariria ke meironos. The speaker, era pa desete yari na temenda meironos. Ai kukure ni kangwa desete yari ne. Papunia ya na yang o tau te kayo mengarinano ikan wanda na puoka na ko ya councilor. Are to wana mai puoka na punda na puoka ibukin na payan na house ta councilor. Are yang ina ame akana iroya ana tan makuri tau te krop. Mon bukan nam siya sa dia kornek. Kalau the speaker, yo boh desrak sekarang pati berita kali ini, naron meroro lesen kana ko, si de boh desrak mekai, to kangai na kataw-taw, to ngai nga to nakatata to teka mana wakil ayo, pati to nga kataw-taw ay irap. Minita. Kalau kau are kangai ibutan kangai rora na ba nang timing dapat timely alon sira kayo ma kakira kaya na rabi pa habur kau ata pun ay kay sira kay ka ako san mo inalon jauh saya yo kan tadi nga yang kay maroro yon yasa asa utan na ba kau ni karo kamatay karo pa kan tadi pa enang mo nalun ba ano buka ayo jadi sa sinakawan o ena to pa kini kabane te takanga yo anda yo te speak korap kana ipo Gayam sirak. Ay kawan bukan nam sirak sa dia kornek. Korap the speaker kau tahu, ko ada pun berapa orang nggak tahu tim ini tahu. Ada sebenarnya sekolah orang pemi ya pada pun kami mau kembali ti rangkai ti tahu tepi yo. Hari ti anda rata ya hari kira kita pun ti tepi na anti metu ti teranosin nagi mah mengulia kita ika cuma tu toke. Awalnya Ayah de minita. korap kau hari si satu kamu ayo ante satu orang te mana ke te wan te yo agak takanga te seti kira ke okay keperan te ritan naus ka te au kaya kana ko distrak pun naus ai kai aksi me kai ai tan ma kuri ta kausra ame kana be ai ana kanga tani makuri ke a second de tau teka na ko de ta council ke to ati yesta piru de police officer de direct
ye tarani ke sa san no no ya nga pun kana no kawa kin narod na aro ko me nga mo kayo ay ko taw roy mo kuri na kon de na kon jap nga pa ye amane de kanaro na buta buta nga katawo bukin no kayo naro tene buta nga kaya si mai sin naus yon no sa te bi mai sua mai sina te mai sin te unit yon nam makoro na natapu ta council prap au kandaring apa ya to pa kayo kana inasa Prap minita. Yeri merum sadi age eba ne bon. Sana kona ra sira karimina pa nampa na te bi mau. Ayore na ena tabaka kirun de sadi ya karinek na ipana ba honorable sipang taratai. Sadi Korara pa te spika, a ka ngai tino sisira kayo. Ikan bubusi te tau te kayo. E koran kari ka metan na kari kira ke pana pa. Yon te ka pope ika. Ina non tio te yok. Prap sadi an kakam sira kayo irun te minta ibukin mapuri bukin nakau kaupai naramerawa ay honorable reparta ke siwa. Minita. koraba honorable speaker au yo te kakante ana select sati te mi ban kalinek speaker ine eu kore ni kawa de sati mi ban pa ye te katara ibugin karakon te kalikireke te kapo be ga itari yo anda mokor kanaro na pa eno koroi ana kona ni kalikemane ai na wagi te kalikireke yo kanaro na pa wa eno koroi te kalikemane yo antara eno kona kanen wagi te kalikireke yo anti Bravo to speak. Oh, you na kasa. The speaker ko erin. Iku kurin ko ang sa timi paano. Pa ye te katara na ibukin karukuan te kalire ke te kabu ika. Itali yon na mokoro ang kanaro na pa. Ina kono yon kono ni katike mane. Ano wa te kalire ke yo yon taro. Kono ba te. Kono po speak. Berapa minita? Mau bukan nam saya sedia korenek? Korara pa te spika, rara pa te minita na kaya ko. Ai kan busi pa ko pa yon tara. Khatien to ika in tapo ka shallow waters. Ako ani bugin ki kan anwa te tau te ka no na rap ko pa. Bangana e kan koron to na trial yon ika ni mero. O te deep sea species o ani to no busi. Ako nan koron na trial. Ato at the same time e kan metan na pa kira ki pa. Ila kin na kira ki te tau te. Tio. Berapa sati minita? Era pa bukan de sira ki honorable speaker. Ito pa te yang wa en koroi ti ani yung de sira me kan ni pan. Para i tenani ka kata i ka karo ki yon taro no ti ibukin tenani ki no tenam. Te i ka yon ti hakya kona ali ki men ti ara kai. Te kata tara yon ti ani yung de sira me pan pa na pun kai no ori ki ti. Dra ta kamen pa ya era ari na papa. Para yung kan ma ko ko pa ring no. Dala na pa na ti sira ti ari ni me pan pa. Era innano ti da nani ti rang di winti al mero pana per innano era ti na kona ka karo ki mo ta kameta pa panga na koro na koro ki sinan kun ti smagoro ke na ka bona ki bota ai non te mena mara ai ka yana su na kon ri tagin ana su na kon kameta pa yana lik ma sagiti jong ai era rang ti jong rang de maro ti honorable speaker korap Berapa minita? Mai kauan bukan nam saya sedia korenek? Korara pa te spika, aoyo bugin ka ngati po kan na usisirak. Te itapigan te tayo pa kampun data ya pa pun pana pa. Eki po mamanin tibin. Sekikan suku iminta. Dawa kaya waking kay takarikisens. Sekarang ni din ako bukan te pa ya te mani matra te wakirak. Ay ane bugin ki kan bugusya tau te kayo. Ay kan dito na baka nga to nakapungon na resource pa sai ko na ni makuri yon tepe pare uhuak yon tepe. Sekarang ko metali pare tali ane ko pa ina. Ay ko para KV20 ayo. Si waki ra kin kay no kon tepe mero. Ane bugi na tuwan takawa. Ikan invite na pati yung ngo yite pa yate te shipyard ra katik. Ay yite pati pa yate shipyard na kay no na pati mero. In terms of the draft te in kay bugi amman ang kay. Sekarang ko tira ko nang kapungon na kin na pa na mero wa awap mo ra pa na pa.
Kaya na kono kapong lagi ba pati port to na bukin te pa ya te slip ke to te repair of vessels. Kaya si ko pa simeni non ti mirundon mero. Tera ke kono nore yo te tau tiak, ke? Ay busi pangane ro pa ye kai to yon wo mo. O to ni te ke kali sense. Lai na ba wira bukin te pa ya te tang yon te pa ya te kali ken ana mal te potan nam. Korara per di speaker. Ay busi ke tau tiak. Kane kono kali ken yon na yo. Ay po kara potan nam ta. Ay ka sono ben suku bugin minta ora tau ya Minta. Era va de honorable speaker bukan di se keto va segala rono ko mana yo de se de ka ni ki mi pana bati honorable speaker as ko are ta ko aki bo kan pana bati man te ben eto bati te voy a ga aki ki mai yon pana bati asagi segala rono ko mata kan tani ngade kaya ke te pen yon te mora pana ba ko to wana ti jangan kari ke mana sino kona waki yon pan waki ni yon pana ba ti ye te kata to pana ndo ko ti trai bukin collection meso na yon ko ina no no te lama kai nai mai dai te kan tani ga pa nang kona kan ni bobo ki yon iter te bo mata si yon na yon ti sa ti ya kari ni me pana pa ti case farming as kona mo tare mo bon iga aka ina no na te katu kitu trai pa ti ya ta ya te sa ti mi pana ba i kan na na mo ra ba na to na me ko le pa ti i kan ki pa si ka ra ni ni ai ani kan kan ai se ka te in wa ki mo yon te usin ka mai to ka ka ba ro arun ti ana storage ti yo sin ka mai to yon pana ba yon bisma ko ran bisma ti kan na ka wa ki me ro ya na tan na ko an ndo kon te kai bu ke yo sta no ni me ti ti ke yo por po speaker asa ko na mo wa ki me kan megan kon ma antarangan dari mina letera te case farming ale ko to ye de sa dia mi pan mi to pa ye wa ki mo te bu kon ani bo ge ni ka te kan bo ka yon kan te ta te ka ke man yon te ben na mo ko se dia ka ni mi pan ko ba all speak Krawati minta kabinan bukan am sek sete. Orang dara pati speaker ni dara pati te fisheries te milita de fisheries bukin da yo ako i erota que não na terra te cani boca aqui aí ti eu ponte cani boca aqui curar para arieta Krawati sete ada saya karimina kan pende sake rampana wabi mesua ama yo na tabaka kiron de sate ya nek temen me teroti nena no ano bote boy wai te sate Raba te speaker o yo au sia ki dinga pungai wantu mai smenga yon tarawati nei nano apan to ba ai ka kai nano karukuan nararan ti BUB na yaus speaker ko rin an ti buwan pong teka katukan kawari rekian tekay nanway yon tarawati niano tayo na kagam sira kayo runde teminita bukan bota kin makuri kadikira ke katime tuan kura ya ono bote ke wataras teminita Kalau speaker ada pergi seti ya kerana kami terawat ini nana oyo oke akan aku nana sirak. Speaker kau ini kait tahu kata seti teman ya kerana kami terawat ini nana sirak yang mau antara kawak ibu kintu potan nama ta. Oke kayeng ya itu akan tiba parung ini nana tiba pun ipung ibu kintu pan tekai nana oyo. Kalau speaker. Kalau teminita mau bukan nam sek seti ya kerana sebaire era patekaka mayroon teminita ay si kan tapeka ko uwan sila ginikangay si otaw at ayan may ngayon tarawatinay nano aus akya kayay tani mo kuri sa tauteka awaw sinapa akya kayay araputan namata ayaki makuri kurabat tauteka ayat teminita Kalau speaker ada pergi seti ya kerana kami terawat ini nana aku
te karokon tiran space parking tiran puntungan te kanga ngai sai tara mga yang kai tungan te kai belako tar ne ta ki na karki ta uta ka wakin kai yon ka unkan tiran ka kapasan tiran ni moi tar ne ta ke sen wa ke ne bele ori peso nang den ka ban wa ki me yetu tan te kata maro yon na anaran na ade sino ko te misil kan di mga te kanga tungan kan ne sai tara mga yapun karokon te networking te karokon tiran yan mwen awalnya kan mga punto project itu kan aswaki yon ang kaito wat speaker ane makuri akin kaito tenta yon ay ka kampana kan asan nang ano ya kay asan ira po kon debit on yon ko nang kain wagi no sino ko mo indi bayay ne sebab spaki na kon dinan faces ay ka kokoro yere puni peso iro na yere may pay kin kangay na ko kay yon mga kangan to wire ka de tenuwa dinan na faces yon yore na kandere nga pa kanaro na pa asara na project kay yo nakita kangay na pero ndo ko tiran yan mo yan kapel. Okay, ay nasi wabi mawa tiawa isi wadimo. Okay, yara kowa sekarang udah kana konti boto nama ta yita te marra tu tana ya korba sara misin na kaya te pai ya orang kowa kana misin na kai na kon ada network yang kai abu itu pesen daran menara network yang kai antara wati ini nano me peso yara irura dia sasana ke mo busin teran dari kai ay nang karawa kan te network yon te piping awakin kay yon kano di ayo yak yawan ina sa mo te tenda ay awakin ba te tera te project kay te yawa ko kora ba speak Ron minta kawan bukan nam segi sa tiyo kornek ira pati kaya kaya matata o tiri roi na kuya kaya tarawa tinino at tiapan topa pa iman nanuaki kain na nuya. Kora ba tataw tayo? Aw kami na yung sila sa bahay ibugin na ba tarawat yung inay parang kanibuwa ka. Kana isaw tawan mo titibubuan yung pong inakuro intokin okas intiridi kiyay. Kana ako pa mo na kimangkay inakuro tibubuan tipong. Sa nakataratara tarawat yung inay ay inako na ni pupunga ayo tayo na nun main okas kay na nun okas kura ba sabay asal nga Mike tadi teminida kowa te speaker kowa era para kita speak te sati ya kan yak may tarawat ini no ibugin poto kan na silak ako kangan na kurin taw o yun te payati ana na pirita na konti na tayere tangiri te seti para yo ya na kon pidin te makurin na rita yakin te tentang kay na wak ke yan ko ina waki bugin te yari ngi kar kon makuri ka ya happen in subject na kon ana duration the project are waki na ma ina ri matata pa o ministry on top of the project kay resina ko pa the time frame mari anak ina ri intikin na kon ni target okay na ko tan na karaw ka pa na to kanaro na po ako pun do ko ako naro na pa nasa yere nasa naro na rite akin na ara project kay akara wag to na tay password spark kite no the face ne saran na the lot 1 lot 2 lot 3 or lot 4 okay yere kan ye yakana to na say mind to montay yakana imuinar ke man kan ka ngate na ma ko ibugin de tiranin kay de ye ngara pa ba kanaro pa ko ta de seti pa ye anata po na community yakana apun na kya apun dang ni patakata kan tiranin pa tayo nang daro tiranin may doya ayo po sila kon seti pa ta sa sarita ki mangaya na community yakan de pa ye ka ngara para ipupo kar sikonan ngaro ko itanggen dan tapo kan de pa ko nan ipupo kinakon mind kata karoro ko mind na project ina man do tana karon okay sikona kan de ipupo kinakon community yakan to apun na kya ya means bugin kar ken ni may moy tar ki sitem beteran ni moy ki sikona kan de ipupo ko nan narandas ka karo ya mami tanti temen ko nan to ko kakaya ngana de anak ko na ni buko mo ami community mind ko nara san nara project ka apa pagi karawaki ya kay kuraba de speak ada pergi seti ya kanne kuraba minita kabenan bukan nam sirak seti orang ini pa sabay ya po siya niyang uya pateka ay takanyari ma ayo panaan tarawati na inano dang kakastwaro yon kamuamua na kun tatawta ka dinano na naminita teka apun nung communities
awata yoka ni kawarai pa na usira kay nanoya na kon te minita ibuking te tangken dan pa ngana pa neya buokaki atanga ila wete community ena pakar ori konandik koraba sepa koraba te minita koraba te tauta Koraba sati sana kung kanya nakon na sila karimina sila kaya naman na dumi maano o iwari nam ina tapaka kirun de sati na pakarin de sati ya karinek may pana pa ay honorable sipa taratay te sati Koraba te speaker akangay tino sisira kayo aten tiriri mi pana pa onna pa ay kariri yon tarawa akawan te katipas ni katopong ya kona ti minita ayuti sila kaya ini honorable luat lagi ini tak Koraba sa bayo kaita wa de sadi ari me panap dara sirat ikanis ma baya atendri sa bayo green bag inna non teo sa yo ba ye tan school truck se ka hayat ngayon sa tro ni kunan ba ni mo atendri ni kai jadi kina yo sa bayo apun tiba tora ba buta kin makurin kai nuag yon ngan kar ni dan di dinon tiyan kar kira ko pa intang koraba sa man bukan sek setiap orang ni koraba te minita harapa te speaker noron na kaya ka te minita ako ay ka tay kan si kamata tay non ina non kan non kai si tete yang kayo aro ko tay no kon na yatay non te pe on mamala buin trine ayan ya takin Timita koraba te sabere ngata kantri ngaya ke ngaya baga mo kay tra kangal tang esan do bin te takang waris ko waga wayar ati ti ete nan tari ngate bo jadi kin layo te sabere kan kantri no mi no te sayo ba aten tri ngana abus bo kai amanga pun di no yara aya pa sa kan to kai ke yang musa tra ge gi pun amen ro ye menra amanga pun abu bosika awa tau pun kan dina mga akan mga to kar gi bo ay kato ano ko ye ke wi sabere korap koraba minit kau kan bukan sek setiap orang ni koraba te speaker en ngara pa te minita na kaya ngai ko ko kan noron pa ngai yan o yapon na te panan ka kaito yapon na panay ate mi pana pen ka kaito o tandi ni ko tagi ma to kain da makro no kon te minita koraba te minita ta kawo ikan bo min kan te me ngai tandiri ngai te men nei mana mo yi tandiri yar ko a te kuria wan ku ye mona asku ro ye yokorak mona ame su yan paranta yeki ke beno mero royo itete o i sendi te matandiri e konan kata mero kan me ngaya tan to tandiri yon tara asari de yon para pa me ngoroi ke atu yon wa mor ar ko yon tara ke non ka amon ka ka tandiri ke abusi le bubo ke te ri tio seti kaba binang ati sira kito wanan kang sa to basa kiti terare saki bukin pa ya ten terire ya busi ko ngarare ko mga kakayangan ng natuwa na may kutauray na kaya kanya timinita kutauray angay tauray na timinita te koraba sa bari ori at sa disin na sana yang kay disin dapat lagi sa kaman menuri ka ngay kaya nga sisa ka nga ya yang sa ano pa disin lagi ay sa kaman tauroy sa mga tauroy ay raw dira te sila kayo asna sa musia tan di kan ba akawarira pas ngora ba aminaya pas ka sang ri bu mangaya terus kurang ka ta ba kan me kaya mi ngora ye tan mane per pana ta ta tabri ka kan konanda mi ngora ye kitan pun raus ta ka sa ikin ayo sa ba ay kan kana uri au ka yo na yo ba kan te kan to ya te ya angkai at truck te me amin ro truck ya bu sa wa ke ni bubu ya pas at nan truck non me ke sun te mararo ano ngonek truck kan non pas ay kan mewa ke pukin tiusi peso mewa ay kan ro kan non sun ale na anak mo ngi bobos ka tay do kan to kan truck barang to kan te pas korapa timinita kabenan bukan nam sek setiap orang ni koraba te speaker ara pa ki timinita ko kosinda pata ko pontau ke ngai te men ayu te men au minita number 1 koraba te speaker koraba ki timinita
Angka ya saronan sana kon sira karimina sira kana nang panawa binawanua ayore na punta pa kagron te sa dito man nakarinek may tarotin yan what the honorable the boy why tisati Awayo sila kinti nga pong ngay ti sa babae. Ti wana may buwakon na namusin na no ti tauteka pa enari na no agi tu enari na no agi. Ti tu ay bukin ay po tagiroy ay yon ikilipes wapwi au noa. Ti speaker ko rin yaki. E kona ti tauteka tayo ka. Ni karina ti makuri. Dinanoan ti tuayo nana tibubuan pong kuraba speaker. kuraba sati nakakagam sira kayo ron ti minute bukin to bota kini makuri bukin deswa ay honorable Martin Morris minute Kurabate honorable speaker kay punte mo kaya kaya rite me kay no makuro era nuka kami audi den kapen ta meron ti ngapo ngayo kan dapen me audi ayo te kaya ka kurabate speaker kalinek yo ayo kaya kan na select men ti sati ya kalinek me tera ti nainan ikuro inte yakinna ay kunan kalinak te to buwan po kurabate pe kuraba di minute mon bukan ng seksati ako rinek Sa bahay ira pa timinita ari kaya kay bukin sa tauteka pahay matata na kuya tiputan na mata ari kakapungan na aw bubusiya tinandoya panati bukiya hindi kabuwi sa bahay napunta pa ka na noya pa apon ng kay nanoy loya. Mangkana ka raw kinano na roy, awan na may nga roy, awan na kukuri. Ane punta kinano ko, yak yatay patira mo nga buwa kaya, mapunta pa apon na gini mo nga buwa ka. Iroya tinaan roya. Ikaparabura na ko yung iroya. Masakyan na utoto. Pon ayataka kanako bukan ng seksati ako rinek awayo sila sa bari kaparabura. Itagi na kitibubuan ni pong. O kanta ni nga. O atayo ka tani makuri. Ni kakyo. Pa inamame. Tsaka tamaro ang kanais. Itagi na kaya kitibubuan ni pong. Inanon. Tsaka isuwa ni Bowie. Nakas kitibitimba. E kona atayo ka timinita. Ni kaungahiya na sa makuri. Pa inatapi ka. Tsaka tamaro. Tsaka isuwa ni Bowie. Ntiririkiai nakas kitibitimba kuraba sabay. kuraba sati di minute Kuraba sabay na pariki pokan district mayroon sa dito men na kalinek may terawatin na no. Kung naroon na riyasan tiyakin na sinakalin na para tipolpong sa isang task karo ara staff ba tahu na pun korang itu consultation tu orang senarita kimati tahu tipot ia pota kiloya tu orang bang kanaru na betul pun ia kangang akia karena nak inti sisra kayo sekarang wiro inda meru ini ya sekarang inda makuli betul itu service kata meru itu tapi ini anak betul kuraba seksati ako Sabay ipon ang hindi dapat minita kaya ka pabundi ay nukila kinapatayan loya. Irapan. Matibubusi. Ako na napan nukila kinapatibutan na matayon tarawatinay na no. Ay nakalikiya kinabaya kuwawa. Paapon ng kain na no. O tirangan tupaki na. Ntituaan. Eko na ayo titautakan tayo ka. Ni karawan na pa na consultation na kuya roya, na kuya tibutan na mata. Paawangan nora roy, tukuawan ko. Awan at tamarwa, no, sinak, papun ng kain na no, kain tarawatinay na no. Iduyet na ang roya. Tayo ka timinita, kutaw roy nani, na amputa kinimakuri, yapsiko. Timinita. Kalau pada sebenarnya ada bagi bukan distrek itu variasi dah
i roro me sa ti ya kan next tauro enda i ta ki me potan nama tari sekarawan kami tebai ya batera roi ya oina ya kangang ke aron ngai kanga age dari pos ya sendon ndoko ina non peira me ito ko basina kali ni ya sente ya kinati sa ti ya kan ne ki ba taro tangan tay ni pos kana tawasan ndoko ina non peina me sa roro me sa ti ya sa kata yang kan ni inda makuri me di office ada pun ngai na ba na ko nan ngani na tili ko advice yon to kateks kita tu ada sen kami ni nang kai kana kai na no kata merwana ana ibu bu kayo sa kai no Rapat minita. Akhirnya kita bukan nam sila sedia korinek, sando kan hari mina kan, sila hari mina, sila kaya nampan nanti bui men mau, ayo hari nanti pakai kirun di sedia korinek, may pana pa, honorable simpang teratai. Seti? Kora pati speaker, kaya iti lau si sila kayo. Iti meton kayo no kitiran yon pana pa, may nano, may yon tano, ibukin ti meton ti meu, e kona ti tau te kayo moni paya ayo ti yok. Nakakagam sila kayo, rundi tumira bukin tupotak ni makuri karikirake, akati metuan korokora, di honorable te kayo taras na minita. Kora pa speaker, o yo kaya kana konti seti yakrinek seti yakrinek min parp. Karpa te seti yakrinek te pekan na sirak. Ibukin na rongo konti seti yakrinek o tapun makuri, tapi na bangkay ni makuri ya makau tapunan. Makurian kami te payen tiran riyantano ibanap. Kora pa speaker. Bukan nam sila sedia. Speaker, ara pari ti minita. Ako ibukin ka nga ururing ti speaker to ti minita. Ito pa yun na ba kaya kanan na binon to tiyaw siya ako. Ay ikan busi to tirano yan no na yo. Ako nan ton kaparano ko ito breakdown to ante natin ito yiri kiti pitakin na kaya tiyo. Rabasati ti minita. Kora pa te speaker apun punde as pun piana pa yen kay heron kakaya na rapat na rin ako nan katawro man na. Iya makin ko te tera de species yon na yo pun kuna na raw tutan te makur me te species par pun ngaya ngati tegen ko expert yon te akan tenan cases e kay yon teran. Iya na mission na ko de penen tera makay na mente me shi wona kon wob maw ka de species ang kwan to wona kan mga arata ito wona ni mga tinanun ti te issue wai kay sa tayo pa yang ngawen te pa yo terangan na pa pare kanaro no pa na naki ko na te species atas na mga kakain ko ngal nare mina mente yo mo ang asisun kadring ate species para pun ngaya ta sen makuru may main ente monte kono pa speaker Rabal mina. Kawan bukan nam sila sedia korinek. Korara pati speaker, rara pati kiti minita na kaya ako waling informative riga ta ko wayo ako watis na kantani nga na pero kung end of the month ayo to ngaya to wala tapos na tay ni mo ni bobok. Ye Australia ye New Zealand dari kita yo ye ina pep tapun puritan kana ngaya kana to akera patan be to ba pun de kana marap mo kornet tera ke kona nuri me tau te kan pusi ara development partner se kana kona ni bobo ki yonto tera na yo ba ina pun ang meaningful no koira ina kosto ko to nuni ke na kosto ko te meu aro ta paya na kosto ko ngaya kan pusi ki tau te kana to ako ng mga look outside the boxer te si tarakin te SPC o yakan bubusi saka po nga yara development partners ke kaw yun na pesay na yapon po pora kami te yok kana ko nan kipera ginte te wako yapon bubusi at tawter korap Minita. Kora pa te speaker ay na sete ako pundaw te kami sa no Australian may Australian no pana pente yan ko smero ro kinala pete kan yo me ko ito inangin dan da pa pa ne tungod na yo no Australia ma ay ko sinakakain ko na pero badness kanaro pa tirana kaya ka de species mindo ko na yo kanaro pa yete te aroy tas na waki makaya kan yete apak atas mga kain ko yara na partner sa kanata men sa mga sinimero ko kinala pendara bilateral meeting mesayna to ini kata New Zealand ma sa sinimero ko kinala pete kan na issue pa na pa yore sa tayo mata ko ayo the solution to one tayo na mo permanent tayo na sustain kan aron na nakin tira may pa na naron na sa tayo ada machine na kanata na diesel ako na ni mga taon tapetay ako na ni mga na ako sa nora te option na yo pataw yo tiang to one na ako nan dawata dan na kadike may yantan bukin te supply water supply on bana pelingapta kora mas bil ada pergi seti kora pa minita kabenan bukan nam sila seti kora pa te speaker rara pergi ti minute na kaya nati dari kila non na kaya kayo
o sa pundangan ki panaran ka kaitaw panaran ka katigiroi no konte ka ngate wake wan ito tugi detay ay na pun ibo bog no konte tau tia kay punta ka man spare part mate chata mate any costly okay the long term cost effective for you akora pa tau tia ay punta ka kinta ka katigiroi no konte tigini yung pun kata baro kay korap ori tengi Berapa sati? Ada minang kan pande sila kaya nampana obi na wo ayo na pan tapi kakirun de sati ya karine teman teman nos ay honorable Dennis Waisang Kamki. De sati? Honorable Speaker, yo tagando sek kangai pa iya na bubusi de council in nos esan no ko non paint mo wi begin poi atei cheses no nos gaya polimen ai erota ki poi ai eriki patikanga bugi atei sa bubusi no de milita e konan kateria patera ka topan na bubusi yo kitera ron sebayan iron apa Kerabati sati ay nakakagam sila kirun de sat de minute ay bukin te bota kini makuri bukin terili ay honorable ruate ki terair de minute Korabati sa bayo. Ikaita ko sati men dari na meron nus na siyaki. Ikanis ma toya tendrili sa bayo ay kwintekin na pa yai tuan ang kay school truck sa tawroy non pe no puta ni maguri tali nga ang roin takay ko na kono nus korabati sa bayo. Kerabati de minute di na bubusi de minute ada rules kono pun wara kan nam dari ane nam kaya kake yang anda ko pun wara karayo te ya kate de minute ko nek sati dapat diberita memikir yang tanggung ya pun abun no kan no ski akhirnya bes na tengah setelah berapa atau setelah nga di nari tuan nara kan pa yang itu kita kangen ayo sebenarnya pun kangen ang kulo yang terus kun pa itu diri kaya atuan de tam truck ki ngai kapalo kita tahu ama atu hati ki ay bis na met tahu ne sabu sini de akora Kerabati sati data ni si kauring tu tanah tengok mi tante ki ngayan nakakamewa mi mic anda pusing kami o kamasi siring lagi nanti kamaki kita bema kamewa ngani yang anu the flow ya kamewa na bema kai ko aki mangaku ko toti demi ya takotian ya pusat pusing kami bang sito ngayan nakamewa ang kami kamakote yang kan kamati ya pusing kami tante temenita Te korabati sa bayo na si karo tiya mo ngi yapon ngi tatra ubi bandan ka punya engkam ta punya kai mera ki dira tari ngi men ngi yapon ro kona ansin ngi men na so yapon ek kona ni bro tiya ka ngi babon perena me mai ko yapon kan ngi akte bi bata yapon ko me so ari ari mo ka ro ti ari ki me ari ban nang pun ta ka ngi tara ya me yapon ta ta ten ro dira ay ta ka tan ngi men ngi so ro so ngi te bikin nam aro mo te sati ari me no te akita ka ba ta ro ina ka non pay lagi ayasang krog na kami kain tekan merana ya truck ke estuana mo ayo mo estuana ka nga na sistem tayo kano teus ndike ayo skapuan ni na raman tugin tiriki ke ganda po so ino royer to ya tendri ta ko mo ko tin truck wowa ton no ser kin na yo ke ala mga ko kimina ang ito non the make soon den don de betri ke yo na yo mo ka ni sisagi dai ya skaro ta kan tini mo pera puni ngamen ko mon tema kita kangen dan simin dan supply me era bayar kong kayo ang kayo tawuran dari ngatera takay bigari ang roy no sirap Korabati minita kawan bukan nam sirap sa tiya ko rin era ba de speaker quite already de milita kapna ba era ba de milita ora pa tawta ako na nura te ayo ako ala simun de memeran tayo de memeran de maguri ke ako te kakangay ka akatar ngat be Sekarang tu bangai aru atau ayo yang tarawa
atau lain manangan o tapares. Pasenda parika arieta tirai. Ayo, ang iteran ya ang abang nakede sirak ba ito nan tisati ya karina. Kesa na ko na sirak karimina nambara wabi maruawa. Ayo are na panda ba kagron tisati ya karina kami yonoto atemenna. The Honorable Litata Yorome. Tisati? Mana nakakausap siya dito, Honorable Speaker. Ay po siya, umanti, tingabong ngay. Every time at the Prestins, kanya pa uno to. Kamawin ko dito, Speaker, Common Prestins, ay kanya daw siya din kapan. At tanong ra. Naran na uwe, mewa Yesu Kristo, kanya ba rin mewa. O yun kan kaya kan na usirak. Imbawin ta Maneaba, anak, ay po nipupusiya, timise. Anay po po, yan na yamisin ni karoran, kaya naukawa, taborre, kay ponoy ni mewi at tiran, nandamisin na iyo. Ikan nipupusiya kanya di, Honorable Minister, maya pa kay yarang kay, ayam makuri yan damisin na iyo. Kurap. Kurapa. Jadi, nakakagamit sila kiron timini tayo bukin tawota bukin makuri karikira kaya katimatuan kura at the Honorable Teke Wataras. Timinita. Speaker ko din ikurin ko ang tisati temenna akadinya kami yonoto. Paya sa upo tagin mo ni parang nga kanakon aw misin nunuran ikaw urik. Ikaw mew men kurakuran tay. Awakan tan nga kito koy yon nonoto nepedi tiri kayo. Kurapati speaker. Kurapati minita. Mon bukan nam siya kisati ako rin Ya kahit ako dito minita kalinex naron na iya pero ay ko ikani busiya kan dito minita kalinex pa ang kura-kura na misin na ikaway kay na tao bugi ya kay narakawa ta borre kurap minita. Kurapa speaker ara pergi seti yaknya kami yonoto. Kura-kura di misin to wana wabuan mi apu iterita to wana tiaw. Na kan na misin na ikawai kay na kunan karike tiran na to wana tenga tirita ni katoao. At kan tanin nga pa ono wa tiawa ayawan makuri misin na kay. Na kan dis bapente pongina na kunan dun to wana ya tangere to no wana ngandita. Kurapa speaker. Kurapa di minita. Kawan bukan nam siya kisati ako rin Berapa? Honorable Speaker, yan ang kakaitaw pa. Ngayapon, kaya pun di kini may yay, kanta borre. Pun di, mga ate, sabubusin kan, ari yay kawan na pero noto ay ka. Ay rari, at ang hinanap iti, tayo ni misin na kay. Ako na ati misin ka na tayo. Isara misin na rin, kaway ari, nakaspay yan ako iya. Ako kawat ka, kakay na na veteran. Kurap. minita. Kurapa speaker ara pergi seti ako tasa mga iloro yon nan kanaro na pa. Ero ko isa yemisin na anta borere. Ara pun yemisin may manis pun karaw taya ka pa. Inare ni kamen sari mai nare. Anak ko kay mapun yi pa tepe way kapun yon to kona ron karo koy. Mayara ka ngai to pa wari dikiri karawon nare. Anak ko mo ay kay poron ra ni yati. Tetay ay mai nare sari yo. Ko pun ta kan misin dai kay. Kangwa nagisu yon na pa. Panasi ko nan kakabungan nakin na kontinang emergency. Yara ka naroon na po yasa na misin taborre na mga anakin kan ni mga kunang kanta sa mga tarang kan na makawa ka na tepe wati. Seti naroon kayo naroon na pati tiran ni Moy. Kora pati. Sabat. Kembali bukan nam siya kisati ako rin Kora pa, Honorable Speaker, ayaran kayo tao, noran ti nanon na pati timise. Pogi ara po tan namin ti yon taborre. Apon ti kabel nga ni ti sila kanga enasyaroi ni ngay. Ani pun ni misin na rin kay. Kurap, Honorable Speaker. minita. Angko ay ko pa yun ti speaker. Ero ko pa yun nari. Kaya ito ero ko pa yun. Makanaro na pa ero ko pa yun. Sa kanaro na pa yun nawa kon doko. Nawa kon na pensa. Ana na misin tapor na yari. Ana man do tarang yari sa nakumon. Sinang insto mo misin na kana puta po kan. Kaya ang buka mo na kayo na tita puro rin. Nakakanta rin ka kanesa. Ang mga kaka kinukunto, ang mga kapungan na kinukunto na kita pewa, waring nga mga kinaro na rin may may. Kura pati, speaker na pagkita sa tiya karinig may yunot.
Kurapa di minita awara sana kon na sir kari mina namparan tini bimba tenua ayo ore na tebe kay grunti sa tina patamanda akadnya mitara o tinin no ayo ono pirma katakan. Sati. Kurapa honorable speaker. Oi pun te panan ka kaita ono kon wente meu. Kai sa konan mga ri ba kain tabong ay. Oi pun panan tara o tinin no ay sa pa un te ayo. Kunaur honorable speaker. Presidents kanti cabinets. Ita ta kaita o pun ngai tanti. Panan te meu te merung am da penamo ni meu. Honorable speaker kurin tabe kau sira ke nampana te nimba te nua. Ka ngai te kan tararuan ka te metuan te rau. O te muang roi na non te makuri tararuan na ron te security tapi wara pata ya ante so ai dari kinte ko ta kino policeman e boni ka kawa askari nei na ke asa na ngaia ibugin karawan da yo men tapetai o amatai ka ya manga pun kona kapuana apua ka makai ke tapia o ani mani nga kawa kin da ya makuri akari ne ni no amatan no amatai yo amata na busia te militare tapena pa kona nora riaina ni kate te rapata tauana ayunas bukin busmayan o topani ka nganga ai kari ki men na yamakuri po ka rapata ake atarua terau o te mo ngroi kora po no speak Kurapa sati ay nakakakam sira yo iron te prestes His Excellency Tanis Mama. Prestes. Kurapa te honorable speaker wa ka kan na sira ki sati te manna ka ne ke me tarawate ne no ibu kini mau kudu buat itu ya policeman ai yang rapata te ko takin policeman te interfere ke te professional standard unit te rapata ai ibu semai tangitang me ruet botan namat na ya mau kudu honorable speaker the president kan no sirak atau ana pun kan sirika yo mare siran we policeman satay sky tau bayen ido ya policeman tau honorable speaker tau si kamera ran do dana sirak ba tena ko security kan airang paina kiring kai yo antara otini na oh dabetai ko mga kaunte ka met security ya pauran ko security ko na ba ya ke kan nyam tapu ar ko na ko yen ka be atangim na busia te bere states ya kariniak ngana ko na nora mo teitera ayo mari ayo na pun pokai security ari ka ogin tararuan te mo ngaroi atau pun nani roi ante sira kayo te sampai berapa sampai Te prestes. era pa bukan te sirak ko wa te ari te rapata security pun yai kang ati senan dapatan etara ruai ni terai ke taya ki ro te tau te ka ye sakata yen kare ke te meru ro manga ye bas ko inora ria ina bukan sira te sati tari ki ni teran te itera ke aki ro ye te bota ki basement ata ka ka kan ne pa ena ria in tara ke na ye ay makuri tenan security ibu sekarang si ibu kata cairan ni, senang kaya angan pun dia mau mengai nanai cara tahu tak, nanti cara patah terluar security by, senang terakhir by anak irang dah untap tapi ya, nan security macam policeman, tu kena ya kita mau kuliah, ya kira ya, kakawag ba tiba ya kakawag anak kain si tapiya ay kaunus awa ay efficient ke anak koroi bukan tararuan na pa itibutan namat apun tararuan na itibutan namat Kurapa te prestes. Kawan bukan nam sira ki sati ya korniak. Kurapa honorable speaker orang dapat di president kan IS atau ngurau na meruru atau ina yai ko taurai ndare ndi nanu ndayo te tautek te ito ba ya kire ke yu me karawan te makuri to te power ko ngana ke me kire me anuam am ethics okay
anger management, de-escalation, escalation of terari, te tabay ririk. Ngayon, kasi na pupusi, di teranayo, te sa pahiri, nga naroon na pa ako na nura, di terayo. Payo, tabay ririk, tabay ako na kamnore, tabay ko na rin kawa, kito ay kamkangang. Ako mga pun, pauran na kirong security, ang kuya na pa ako na pauran nuki. Meron yung nakakawa kaya, yay, tataputungan ako na kunan ako ng kabinet, tangtangim na ko yay. Tot, kanaro na pa titira pa tayo, ano po speaker, tayo ko na ng taraki tira kita do. Sa kisibo na yung makuris security, abo na makurin na yung na yung welfare. Tiranda pa tayo, panakay, ang ay yan, makuri. Ako, kinapasina kami ano yan na ba? Hindi tira yung, ngayon sila po siya tao, silang tauruay ni Bubuk, kanaro na pa yan, yay, tirari, makurin ako na sa tauruay ni Bubuk na ko, yay, yung nga rin, kukarawa makuri pa security yung ki, ngayon sa butan naman, sa buong aroy, kenapa kau yang roy? Ni tang-tangi rai tiap hari, ya rata betul. Sekolah nak kon kagini tang-tangi rai nak ye. Kalau sibukan di sini. Berapa tadi? Berses? Irabati speaker bukan serak meron sa tiga kanina kita may tarawat ini nan naron na kaya kari sa san busmay sila kakayangan dai inakirang duplicate kang ate ayam mo kulitanan security ayam mo kulit basement ang anakain natata ang nisakiroy ang tiriroy tabi ay bukin tabi asituan kaya kamanuan atararwakin tumuiroy yon na parakilibas na sebusumaya may kakayakin na nga na basta nakanganto pa iya naroon na rin kaya kan no by the nature of the security, kain tararwa the security ma ay pun the karikian kan kokoron the bay pa yang musra ito wak an nakirang kang unnecessary takapaneman ke nangakirang ukyuk takapaneman ay yung si tararwa kin terabata si tuwan erabat bukan sir. Kalau berses, kami buat nam sila isa tiya orangnya, kani mero, naya. Kalau bete orang speaker kalau bete berses, atau kalau na pa iri kaya ngantay na, atau pa taraki na berapa tayo karena tapi karena makulit naman kami tuan diso, pun si anuan tirari kaya kanu karawan ti makulit. Payangan dari aku meruru, benda koroi ron ti meruru, kani yang kangang. Iyam tapon rari, koran lodge, kin file complaint. Dari kian as kubiti to immigration office. Kalau saya dia on the presence, ya. Kanat na berapa takan ya ma tarai di setiap kali ini pak aku nana benda kata teran tapanin na para kilpas harap Berapa presence? Sana ko nariminangan, ada sila kan nampan tinupi mawu. Ang kayo rin na enam makakinawa na kinatapaka kiron de sati ya karina kita man na may gonoto ay ano po dito tayo de sati. Berapa honorable speaker? Yung ano tayo kan na usisirak nampana tinupi mawu. Berapa ara tau tayo kay bugin na naibubuk. Kaya kay penyawa na kun na ni penyawa au ka eto borore. Ntaye ka ano. Dito yayo. Away ka way penyawa ay kay away pun tibubusi pa. Nganero ko, dibuka-buka, jene yayo. Ayeng kanya, anay bubuk. Teminita, ntape na ayo. Tayo. Kurapa, sati, anak kakam sila kiron temia de bukin tepota kini makuri bukin akau kau pain nara aramero honorable panta ke siwa teminita. Kalau bawa honorable speaker, kalau bawa sati teman teman yang noto, na tapi kali osa. Tamaron di tingabong yo kaya kana di honorable speaker. The speaker ini, ibu ko rin kong di sa tita men na kaniya ki may noto, pasi tawlo hindi noto pupusiya yo.
Ni kare ke pei ma rapatan tau tega ministries aki ye pa ni makuri bukin karawan ta makuri yo. Koraba honorable speaker. Koraba minita mon bokan nam sirek disadia korenek. Ora Pak, honorable speaker, di minita ya na kaya kana kono sira gay. Ako wayo ang unti taka nga tuwa na siya pang sila benurian na commission do koro yun oto. Apon bubusina pa, ang sinatapi kati bubusya yo pare. Ibuntan ini ba ni makul. Apon na kana tayo ko nani kadi kaya ang hanapon ko nani pipi jenep na kuya puntan namit ang ko nani makul yay. Kan di bukan di sira kaya di ya am bay ni makul di minita to ay ano ko na ni bubuking ika nga pipi to na ko nani kapungan ay kanin kiki ni makul yay. Korap. Minita. Sirek di ko di Ora si teroi mon de yo akin pan mo kure ke non pe ya nga si kate ni kate ke yo ante ka kan de sirek de on speaker de ni kate ke pe na ministry sa ka kona anda ni bobogi ni bo ta nga yo de ko nga kan ta ko wan ta sna kate nga tera ara pa mo kure skoran ni bobogi akin non pe de yo on speaker ma sna ka ya nga ni bobogi ma ministry sa ka Lagi yai pain mo kuri kai inon pe. Au kantor ni pain bubo kaya nanti orang speaker. Korap. Koraba minit. Kawan bukan nam sirek sedia korenek. Berapa di honorable speaker? Aja kay tawa na kaya kati minita kali next. Tayo to man tawra yan pa ini makuli. O kanto ni nga ito nga ba ipe ka nga pipi sa sagin na to timisi ni kitira. Merap tayo ko ay nibubog na. To ministry tabi waki pa ini makuli on ya. To sa kanta ni nga yo. Tirangi wa kon di kayo inaron ti mahanya ya nang inoray kayo ame ti peryo. Correct. Emeron minit. Era mati orang speaker kata di mana mo ta sna punora ra punta ka mo taro te kanga sunan angani agin kain no itra ubran ronda ngai binti kamerawan di kitra to atini ada yang menye iti terang pene awai kai to atu mo le pai ti orang bos biga sekolah kamera korek kamera ni ka taran ngasi sikage mo ngara ni bo gi orang bos biga to si sna kona yen wa kon tarai ba nebe ka ni ki para kangangan sina kamera wa mo ba tera tero iti botol kangang amen noran nan sa kona kan ni ni yang ayo tera angan ka to kana ta na kona kan no ti to wa ke paisi ta ya ka karo ta sus case ki tera no kona anda ngana kono warun ti dinna kon ti tera no ti ba lagi marang bobo maka tawa kan mo kawai ti sapa yo no sibira ti sina tera ba yang wa kon ki para ki ti ana kan no jadi hari ini teman teman Yunoto ibu kia kaya na kawat ti tapur re kono pati alam speaker. Koraba minita. Kawinan bukan nam sirek sedia korenek. Berapa honorable speaker? Ako erang kay tawa di minita. Naron na kaya ka kanganyas pun kantar ngay ana manang ana tanip ako bangandok. Anwara roy to pa yana ko na pagtira pa ikara ay kana kabungan aki bugin karawan ti tinipen yawa yo. Atasa nangin nangara kay tawa sa usmaya loko yan na magasim naraka por. Kurang ini pimen mau. Nama makakiron di sedia korenek teman teman metero tini no. Dia orang bu firma katakan. Sati. Kenapa? Honorable Speaker, ay kurin tabi kau sila kaya nang panate tinmet mewa. Kangai tekan na busia tinita de tapi na konan nora jain. Deita ki matera pata ni kapu dinano de samu seri tar. Imanga katira ki ya tani mosion tinenano. Akeni men gin boka kapuwi na te kapuwi ada inano. Apun tera pata ni kapuwi. Kenapa Honorable Speaker?
Kuraba sati nakakagam sila kayo iron the minute bugin tumakli bugin deswa Honorable Martin Morris. The minute. Speaker ako rin karabati sa tita ben na kainek may taraw tinanon na sila kayo kaya kana. Itawra ni tagi meta te bowi ari tata yon de tape kayo. Kurab sa pe. Kuraba the minute. Sila Mike. Ti kuman po ang sila sa tiya orinek. Koraba, Honorable Speaker, kurangin na itaw, teminita pa nek, tawag sa mga kayo. Napon sibukan, matatahan di tayo tayo, Honorable Speaker, pati tayo, tinanong, on na pangkay, ay punte single magistrate, ani tabi matinahan, kabuhin na kapen, kung tagi matitirari, tiyap, napon panayakan, taraw tinanong, nga po natarong rondi kaya pay, atarong tain na pay, o ata, ang waya kain na pay. Kaya ko na mga kokak, tapon lawyer, single magistrate, may katuwa ng ane, PS1 taraw tain na, kaya ko lang na ngayon bubuk, na kung tisamu sila na natin dari, di ko rawa na mga kayo, kaya rawa na pwede, na kayo sa pwede. Ay po na parang di ko nga dito, di ko na nura. Minute. Honorable Speaker, naman bukan mayroon statement na kanina may taraw din. Ko dari santifiket kanina kyo. Kanga stawo ko outside no taraw din ino may piso. Ay pati naron ko ang kiwa ilang ni may singkay ya 5 mestre that tangon may wani men ana ngayon kaya at team to anda. Tsaka kan ngoray tayen cases yon tanan may ako kanga di takan tani nga yang mga kira-kira per kanga di nari toni kawai ari yai abun tanda per kanga to tan mo sila per pero di pare abun to abun no ke si sakasuan ino patawa katayan mga naron ne ako ngatu kanga ami ngoroi di na kay me ari patoy mga pun sa mga pun tari di me sa mo siya ritata ngani ako na nora di kiliyain ano ko tabiket sa ti ako ni Ano po kayo sa pay na Kurang minute. Kawan bukan ng seksati. Kuraba, Honorable Speaker, orang darabari minute, nuran tiran no skawa. Ada punya dari terdapat dari kabuwi, orang mengaroin. Atau tirangi ko ng nuran tiran na banya pada kain te moro. Yang na bay itirat ikan uria. Atau pada nang ko na ni bubuki. Boka terdapat dari kabuwi. Tiran me. Nakasuko na ko yung minita. Sunod may kiniyam tahan maui, sunod may kinari ito, terapatan kabawi. May pun tari, matay rin kinitiray kay. May pun nung kain tarawatin nila, no, pun niya bubusi, pun niya tapyak. Ay kaya ka na kanda sa Noria. Ako biya ka rin na natin, naman tibubuan ni Bung. Kaya nga ako mamauli na nun. Kuraba, Honorable Speaker. Kuraba, sati, minita. Erawat di Speaker, erawat di bukan di sila, erawat di barrier. Ako kuara, ada tempat pun tanti. Kaya mereka tak angan pada, ada ngamun temakai pada mana yang lebih di tepuwi, gitu. Tadi di semua seri dia tatan perungan na kapuwi merari bayar. Ada tahu penuh karena punyai doran dia ini itu ya. Memang kau kadang kadang di sistem kawai ke, kai kanga setahu otar angkai yang mana now street ya pun di singkum street pada abun koran kau apa ke, atang ini ke abun qualified, abun koran kata kanga bentan mo saya kaya ako nang taray itira ka ako naron notara ada pun bebay ni mentayen tayen pia pun ko atau tayen dari ke ani kanga kalinya ki ar tan mo saya ada arna kingai ya kinage tengau na wan men mai siang kai kaya amba kuri bukin TUC ya PTC ya ati metuan na nak batanan 5 mes pintu ya yo kain bukin kai ya pun ti metuan na kanga ali ni men ke pare to ako na ni bubu ni ya ke tao yon kau ini tao mengantai anak tadi, nama orang lagi luar out ya, kini kantai ni ayu, tao pun tao antai akademi. Mereka di pasal pun kami ni apa tera, tapi busi nak orang nak kita pi, anak orang luar mengadiain, tetapi kan kita ayu. Kerap sampai. Kerap minute.
ya pun bene bukan setia karinek sana kon nari inang kan sira kan nang panan tini manu ang yore na kan me jap tu me terkabu tu sati Honorable Speaker, ya kan muara de sila me pun de rona gini baran ka beure ke asan tapi kaki pun no kaim de Speaker kain mania pam de de ngapung ayo di tag mera irwa ke ti metuan roni ran karo kami te sa di sila mera raputo namet kain rap makora de tom yang nara na mewa sa tapi mo ni mewa kangai te akan de sila na busia de minute akan iniek kan ako na ka metoa pagi te boroi de kamakuri yang ana kita anu makuri ke katira ke kiron de China Railway Group ibu kini karo kin takawai yo ante tom yang te boroi de katira te karinan nipo mai painak kanuanga rakan awan te makuri au tau man daron te KPF atau pewari korapa speak kurapa sati enaka agam sira kai urun de minute bukin to bota kini makuri karikira ke ya kati metuan kora ya on bote ke wataras de minute The speaker kurin kong with the city the menna erin mete bito miang pagi te borro yon te kamakuri ayo pun sugi ron anak ini pare te kampana te China Railway Face Group nira te senipo resen pare ke men nobis te bota kini makuri bukin kamakuri akar kira ke naru tan makuri korapa speaker kurapa de minute mon bukan nam sira sati ornek raba honorable speaker kai tahu de minute na kaya ka are kami to ai pangai te boroi te tera te karinan di po ya apa ina kai ni sebab te to te san tera te poia to te rekiria te tan makuri ko te karikira kayo na nang bubura si sinar bubusi na kon te minute te diki ye karikira kaya asen waki o waki pa diki te to ni tera te KPF aki am ina KPF tan makuri kana ya to kite ngai se sabon bubusi te minute tadi kai mina yana te tera te karikira kayo ta ya ti meton pun makuri mana kora ke kita beya an tatararon te tera pun duami te karikira kayo di bukia na tan makuri ya akapeyak yan te poro roi to ya te sari po meteran ya tere to te KPF ri kinga ka ngasi te tabeya te na yo te minute korapa speaker era pergi city ya kan nek de menna miang ako tasa na kauri ki metaran na contract sa kay pa ana puni tanon de kandre ngakian ate ton ka ya wage tanga ana ka ngitan mag yawan makuri kanera ka na yete time ya GBA for na pundien ka baba ka ki dun employer ina ware na contribute the employee or ina ware na contribute the employer ay kay kanon te tawakin ka makuri ma sina korapa nam kauring pas na tapi nanin dita ki mara contract tayo atau iro yene para contract ta kana te bewa kana mina yan na o ministry ora abon no ta mo ko sa mga iro kana ye cases ka hagiran no nei kaya staurani bubu ki mari re puni ye na kaya na kono beteri wadi te be ki na ron employment para puni ne pa na inspector sa kaya kono ta ako na ko ya spot check yo yita na employees sa kaya ki kana ron pa ki comply ma kanon the condition of the takamori ere pugiet nan contractors korapa the speaker era pergi seti ya kan nek mai tibito mea kurapa minta ornek honorable speaker ya pun kaya ka kiroi te sira ki ano te tabeya nga di meto iro ya te antai raputo na meta kaya tawa akatira kaya ngai te karikira kayo si sakakai taon daron na ano si sakakai taon ri te minita na korak ibukin te karikira kaya wake yo te karikira kaya bubura na pun nang wota te bitak yo te tumeng roi na kon na raputo na meta sa katika roi na ron taya rawak te honorable speaker kama terana ya pun era una non te sadi ya sabna aketi temeru regionan sanona sira karimina nampana pimetenu ayor na tawag ron sa dia nek teman mai tari honorable senior right te sadi Well, the speaker, ni kanga yo sila kintinga po ngayon. Kung natin minita ka din niya, kintiya ka, ako pa yun baro.
ko ngwa te mane pa yu pa pa kaya te karikira ke ale te katama ni ka inte sin o tera te tara na ko ya pakoro ke ya ina pa na no ya te karikira ke yu Kuraba sate, ang kaya kam sira kiron te minere bukin te bota kini makuri bukin nakaw kau pain aramero e ono por riban ta ke siwo. Te minita. Kenapa sih? Ganti. Tahu anak ya. Dari bure di narinya si kante kira-kira desin pana tapari mungkin ini buat sendiri tapi para konasyo itu kira-kira yo kan nakundab mo ko rin kiripas kaya ako wagi pa na busro ye na ba kira-kira kayo kola ba honorable speaker Kuraba te minita. Mon bukan nam sira ke setia kornek. kura pa speaker kara uta kana aro na pa yak yang bari te pana pare ka ngai mo te flu do tan hare ke me kara pa te biri za kare dau banang in mata tana anak ek o senangin au ngana ro bangai yon ka oi nanti to te ko wo wat o ya saroi ngan yarun min te ka katai ataupun singai dah start apa kayu mai pun tapi kena benar ini aku mata ya bumi usia nanti ini tak pare ngai nak kain betul betul yang ini korak nano dekari kita kayu anda ya kabe ane paran betul betul tako kan nanti yang berbaik ya kini yang awak yumi ataupun sian nanti di speaker kera pare kita ini tak kerana ya kini tak kaya kan yang kita baru erop Kuraba sate. Te minita. kenapa mengati bukan di sirak ako tas na kenapa ngorakin kakao kin na yuiro di sirak ya kini kita mana may utari di almost speak kaya ko ba puntiya ko rin kakao sina mga taray payo to ko na ti kantani nga sina na kana makarape pa yan yon na makuro yon rap makuro ni kapani kapta yon kibas tira putun ti kantani nga yon honorable speaker ito ba dire pare nangin tita yoro tamen ni ka awo mission nangin tita kana yon rap makuro no ay guru kita kita tamen der kono kapo men sto no kono konani ya may yar may tar na nakawai ayari ayu to wal kantani ngare sikati ngai makuri ti honorable speaker painang katayin ka import substitution anang katayin ka wari ki machine no tanakin bai ki machine no gisbon konani karo ye kai ayari tikakatay ya suwagi ko wal kata taramu atirati tirana itinati kan mero ati takawu as kata tarai ini beti jonos mereka ikai ka konan nanakin kawakin kamaitak ay pesina pakarokin ayari kata akinam pasna makuya makanuanti ikan ron jono so tinggal meropa anak ada ki bakanuan te tempat wake yo ayai de kantaring apa noran de yo kanalo pa ekonan pun wake mo te makoron pun sikai ni ta kai tara kai noron me yon te makor angane mga to ap makoron ka ben ta si muna na ben karo ke no ya makoron no bangon konan tuk aron ka ko kin pai si me sinan sabun ko na per dapat ka kin de ta pas ya que con alguien nos decía que gana kami lagi non te pause kan ati are de ya que no te sin pero ay que tran manega no akira que yo no pues viga sina ka te no ko no ko ye ndelo ba ya ina ko roi asa ko na pen ka wari ri alo dio kin bai ka kin bai ke mesnal an ka wari ki na ba ka ngan ko te mani yan dio kin bai yan bai ke ka no ke mesnal pe ka ba no de se dia ka de no pues viga me terte ya que tu kin ka ko ayo pe no ra ka kin Oke sekarang nggak jangan aku speak. Aku pun nongol korak atau imun sih. Ada pun kan apa? Makin mau bercerita. Tapi saya makin lah, makin mau bercerita itu. Orang aku speak. Kau apa? Orang aku speak. Kau apa? Minta. Jadi bukan nam sila setia kornek. Kau bukan nam sila setia. Apa nak kete?
te speaker ya ko nek me ina kala pari kite te minita pusmayan na lo ya kain terte ay pun ko mare ay ko pun san numa ko ko ay tari tari te speak da jakau ko pun nor arun marin da apare ap tari tari irang ni mari di kina ko makin te karin mara te tira aran do naus ay pun karin so nari kari nara kawari pikas ay yari basa sakasuko na konti te minita karin nek ya nang ini kau ngapanana ya yete ya bebai no kontai kai rap Koraba sa dia nek ke merom de minute Era ko ake teka nga wala ka diyan ka tara era ngas ka tara mo kai ke pare pun dawa ta mai si jan aus nga ai ko nan ding do ta ki kai na lagi na kala ti tes mate ako asi sa tai ya dan ari di dawa ta di merin di tare ai to ba no na to sa ai sa to ang kai na to ni pasan wa kita kari kita yon maki na kai ya mai na kan na tare an wa ki no kan no kan tara ki na mo ro ki to ai la ba di no ra ki na yo ro sa di ya kai nek te me me tare yon ko speak Koraba de minute adara ne happen era una de sa dia karinek sana kon na sira karimina nang panapi me suwa tama gron de sa ti te man karinek me taporan e honorable costa ke kokori sa ti Basin ba honorable speaker manay waka pundi bas na kamauri ran kapan nakamauri ko ti speaker ko rin yak di tagi makain nam tayo pro kain nam mobis ada presiden sa rin takumen presiden minitan kapan tiritan takaitar ada tante ni kapan yari tayo makain apa wa tapueran no di tagi marong sa ti man nakarinek nang atipanan kamauri tamaron tawano wa panan ti mawa ti marunga kam na panin mauri ya kurang tapi ka ausrak anam panapi mai suwa yo anti ota pepe ka ngai ta kana ikan kawari kana bubusi ya kausra wa pe wa ta pueran na re ti meton in kariari ar kon na ya pain kara kawai aket wa indi kay namun payan kar kuang kai naron na re punsan ka pairi ya ta uteka an kata no atari nanon ti social media pata pueran to wona ti makuron kripas akia katawak ya anti po kayo terangka yana pairi ta uteka ibukin karikian na pain kara kawai yo makur at apueran kubasin na pa honor po speak Koraba sa ti inaka kam sira ki ron de minta ibukin te bota ki makuri ibukin te on raina krikraken ti tre menu e de honorable mi kariti te meri te minute Kau itu dari ka honorable speaker kau itu kau itu ipan kaya kan statement itu sedi agar ini meita puer di dalam dan government honorable speaker naron nari takin di enako kau ibukin telanyan Phoenix akan yana pa moguri MLBID ada kantan ngaki pa yana konen karoi yai tapena esek sibukin karawan kawan Christmas ta bueran tirai na ta bueran akantun makarawan na pa makuri nako naron te karo pun kata maruan meren wani pa karawan katiti awa masriki ibukin na pente ta uteka ay kanan jaron meniko korapa honorable speaker Koraba te minute sira nga mic te yo mon bukan nam sira ki sa dia karinek kubasin na ba honorable speaker ay kahit awari kiti temanita kanina kin janon raina bukin na kaya kana kon ausra kedi espasan tapi kya ti speaker karinek kana ko kariya ipan na si kana ko nuwari kana ana post ti mise ari katuka ayaw kanta ni ngayo na paperi ti cabinet ari esan finalized ti cabinet on makuriya di nanon na ministry ya ti mise ikangay tayo kanti ana post ti tira ti misya yo yay ti tira nari pain makuriya ikatinunga ay
yasan kari kay te tauteka e manin naman na te terat ipon manin na te tauteka anak-anak ko kinakon na makuruay kay ang iya te maraki apa yang arano karure peru mayana o tarawa nous taptu yang taptu mayak tapueran o tiraina tai sama ni ngatakan nari yasan kaya kay te minitan te tayana ko pare ay kay tapon na kay ana pa ikalanya in Phoenix kay yasan sisira kay te tayana ko sama ni ngatakan kanto usira kay na kay ni sinakonte te minitan te mise kanaro na pa yay noran diay na pa ako na mga uri nga tapueran na phase 2 ari na making kay pugin kariken pain makuriyay kay kaya pon enang kura-kura kay nanwana naratap pasaksi pukin takro ako ay enang ko na pa ni pupugi pukin karawan tapon takakaro merian takakaro bispor pwede kaya kinarap kasi kaya nakiasan de kaya sa ko rinix kanya ko kaya ko ri teminite ari na ini dari mana pa na phase 2 basta na pari kiti honorable speaker ay rapat military san kaya erap ande nakakan ay de minute ande down on rain ano kayo are pun kan isi sila gimana o demon ake pun kain tay para sina pun kaya yon tapi yon on main karena tebubusi yon makarina na yon the phase 2 ya kaya kan karohan na sila yon nanti na bakanon na sila kay ye are ye kanon phase 2 ye are mane bigyan na benda ko honorable speaker iso nga nagangay ye kanon phase 2 aso ngam council pa na apply na ko ye mena tire na yumo ay ka mondo ko ikay are pun ki babayre de cabinet rinalon de Facebook ane pun kanon takatenot musician de Facebook maar pun iri kita incheno confidence decision de cabinet ane ana pun iri at minute angkai ngai inanon de cabinet decision ma kana pun tangira pain ar pun ye kawin area rinalon timsia sagrinalon de sati ya kariniek pa takasira ana rinalon ay minute timsia ay tagrubo angana Mariana Mesina o Kirasina. Egiri nanun desati yari tirak na mga desati hindi ate ani karina. Enare ke pati wutan anakos. Ma suanta makuri yari yo Kiras. Erinanun temsia erinanun de minute men temsia direct. Ma ikan kaya kura sara interest yari ya kan kaya kairoi. Nari tapi wayon na kaya ka. Tapi umua tapi daron meno ko nakaroi kawai tabuaran da tiraina ari po sene ben ko wa ti seti kan yo ya itu bina uri di seti angge mo seti itu bina diri ya kamen tapi ka karawan kawai tabuaran tiraina Christmas akoran ka wa payar misina igana su nguro kita tabuaran pare apo ni mene era pangkai baya ko nanun te kosa step pikia inanun tu bina diri ki mangkon karo kongkai ayo no wa utain te pikia te cabinet anang dokon ngai ana painu mangku di jaron menu ku ai ka bu bugin karawan da bueran meterai na Christmas akant it take time the procurement to court case na yon pari nuri ngana ka ye te case ari yon na asende gente gana kargi ay mga orta kan na tay daute ay court case na ay nan ka ya ko to buna diri ka apa esa to court case ya monna er ko tiota ay apa ngai karon painu magure kay yarin temon tara painu maguri kay na tararoe tirinix ibugirin karawan ta bueran tireina akantun na Christmas ene dia ni mata ta iron tisati makana kan karina na bubusi yon te second face ari yesan te begin na kai karina bubusi ta kamusira saking kite sati ta kamusira ene rian kan songa temsia e konan de separa the second face ana wasaranga ya military ne rian te cabinet pa na mero rokinaki asa ki mamaguri mete Facebook ngai rati tau tia kan kora pomo kan na buakane honorable speaker kora minita kawan bukan nam siya sa tiya korinek kaniya tapos na honorable speaker ay rapari kiti teminite karinek mentionon raina tau baka na yuring aus siragin tatayana ko ay era tau ba na tiri-tiri yung teminite pa yakan
kani makasirakin na ipugina payak yang ana iroi kaya kan na usirak ay kanta ni ngai ito baka na uringan tin tatayanok ay yung ito pa ay iwiri-girikin na timinita mentimise kaya kan ko usirak timinita karinya kmente tiawon rai na kaya to timinita timise kani iyam kangan karukuan pain makuri ay kay itapueran materai na ay kuring poki kon naunikiran mani jadi kayo pas nakapakaya kan to kan aja pay kain tapueran materai ya inanon wiri-girigi ayo ngayari mga wiri-girigi timinita ri yakuna mga tak no kayo puri am kaya kapayo sa san pairian ti cabinet ay paye kay pun na pay tapueran materai na yari yatay ay ayo yapon makayay timinita para kain ti cabinet ay irang kanta ngayo pa inayay kain ti cabinet na inavira kinti tayaring Tiyawa di sadi ko kana ko bukan nam sirak. korap ni kaya ta anak kaya kati timinita bukan na usirak ti speak ako rinyak kanga ita ko pa irang kami meri ana peron kakawaki tante yaron na kaya kati timinita ito pa yun din ay pupusi kain na arape makuro kana yay kain nanoy yarang ini kain nanoy pas nakaruko ay ron titaw teak at tirapo nga nan naraw sinte yayo kanaro na pa nanoy arapo apupusi pinawin tiyaw sinte yayo tirang kiloy na pagluya kariniyak niyak ibugin makuro pakis tabi kiki may ro kain narap cara minit ya asna atana pa yai ponganan narkain takata kasa sandiniak ke bukan disirak kanaro na pa saking ngayan na tapikian tiyaw sa iyo ari pa ya bubusi ya kamu sira pa ya utara kita bubusi bukan kain nanon narapain makurei kai na kontemsi naron naritakin nate teranari te temerita karinak kora barik kapara purente temaroro te temerita korin akain te tiyaw sinte kora barik ya honor speaker Kerabat sadi. Minute ya may ayat minute. Sinente yo ta tapanan no ridon ko para puro ko na rasete ya karinya ki may tapuer. Sibu semaya na kos. Ibu semaya pa na tapaka na kay nano atana. May nano na ngay yung protect document. Tanay yan ang karikira kiti takaon sila korak apuni kawai na ngay ikatin ka para. Energy no mo tem siya. Makana ya sisa ako nan boto kay ang kanya. Ana seti pa terate pen kay na ko. Ma kawai to maguriawa. Ma na to na tapunina. Ina ka paraw. Yaki ka mengorian narbunan ne swante maguria ye parite takaon sila de local government. E kami mina ba yaw sino kaya meruro minita confidence o ya kang ano. O an kan yaki professional ti ang kin meruro. Pes kaso ko agata mena ko gure de seti ya karinek. Ena ko gure. O sa ki maninga ta kan ta bueran de inu pain karo kawai ibugi na nap mokor. To sinato nga pa din maintenance. Pare the real major work de karo kawai. Ke abubura atau irabu wadanga aning kan ne ta pentinix. May ibon pupusiya na pari phase 2. Okay? Phase 2 ari kana so ngam kaum sira ba na pupusiya timsiya. Paner na pangay maguriya phase 2. O ure kana pa ekonon din ako sa panta puere ni. Ena matata na pa sa tiya karinya ka no speaker. Papa ni maguriya sa kareki. Ano man ito po no. Ipupu. Ira ko te million nani ko sino ko kinmeye. Eki lori ya sabun nang na kaum sira. Naki rumuinan teraruaya. Monte kakawa gyan iron ya te tautea kangkai. Ayara kan na tangira no pai ene dia ni ti operator apun qualify ene kita bueren qualify na dari ruai misi nai kai pa ibukin kapongan te roiro na kata man pa na bus na kita ayukan kawai na siya narita MC para ti yari speaker ya ko ino am tante peka ana kaina no ta buera ma enagra rom pari ti phase 2 ana na so na pun busian na de honorable speaker ayo pun bugin mo karon nam ko ngai ka were me takanga na beto wana de sedia ko rinek takai buki
Agen kai te kai buke tau roi na ko diri pani makure pare agi rori aya kai buke ka paka mon ana ru ke ma ta ka ho tau roi aya tau roi na ngai na be tau roi na ba manin tin ko ro koi ibu kita buera ni meti rain a tau roi asna ko raina be non tiri ke yo akane tau esan do temani ai sire kin ta kai buke akane bu sasana ko sa mas tangiri ya mo no me te kausira ante ya qualify mechanic ante to qualify your operator pakuringa tapi ra pasina train them asan kawa gera ara trainers me Christmas idon tem sia aki pe me Christmas na train aki angai ranga ne me tapi ra pasina re ni ya am operator am mechanic karon bege kanar o yepem ye kanaki ya kata urawan pa ka kawa kan segi piri mo nangan ko te pai segi puto ka kata maroan ayara kana ko to kuno pa ayam qualify mechanic operators pun pa ko groi angan ira na baraya pangana sini kiri baikan akan aro ko na train akina yang tim beto ano pa itu potan nami ta sa ka kinaroi segi yang pa to pa intangi ra segi ruam mina pangani sipakate ana man itu potan nami kana ibu na yo speaker asa ka gari pa ta para pure na ko ora pa speaker berapa menit kapan bukan nam sira isate Kuraba honorable speaker hayra pari kite ara minute akani ni akin tonon raina nana kaya akia ana pura irauti te speaker ere aran nakoro yaron nana meroro aika etakinin kaya kana usirak kakawak basna sinapun timan na raitira ibukin tira na uwab makura tapuaran bukin kay nanor itaw ba irang intiri-tiri nana kaya kate minita ba yay na mga kita tawte kaya karoya apun koi operators or mechanics may out Highlands tayo ta kana karoy team siya kita team ise ipukin karkoy roy korakay kay na kunari kanta nga yete mise pa ang kana yete tira anak ko na operate machine siya ikay ang kanaro na paye kanga wana ko na panda ni maintain yari tag pa kangani ta kanta nga ke ayo na punna na anawag ti tawte kan ipupok na kon ako yapa makur akya tayo pa kaya pa in makur o kaya kunan kroy aya kaway ayari punna ayo na ipupok ti tawte kan ay skara para pa yay itaw ba pun ayo punna na anangan ano ti tawte kan ipupok na kon nakuya kam sira na kari ya pa in makur o iriana ang aya na trainee akorak akya na kunan operate kana bukan nam sira isate tayo mechanic kuraba ti honorable speaker ko pararik te bude agya bukan na usirak sa si kuya ante takanta ni ngariar sa mga utara kiri kayo na konti titawte kaya karinek ara minintay karin ya ke atape mayo pa dinanon na rakam sira pasayarari sa usara ka pati bubusiya makorin ako iya kana anurariyay na pagin phase 2 ora balik akabarat te burete minita kaya ka usira te na konti tawte kana yes pa na konti te maroro sa kabina pa para pura ya papa kino kami kamda balik ka sa natikira harap berapa jadi ada ya pun kang ya pun saharunan sana kon nerimi nangan ada nomor habi menmeu ayo arena ada bagai itu jadi ya karena kita men mai tater ya on posini and right jadi Kura po speaker karniya kyo kanga yo srak ito ko to the paper Nakuna ate minita karinia kindem sia. Nika para roi patera pukina pa aki kona anu ponomi tenan te petit clerks inte council na makor. Inta ya ke amana nga ke aki ay te clerk erap. Rawati sate yang nakakagam sila kayo rin kami na tayo bukin tuputa kini makuri bukin katiin na pero tawte kayo na no honorable Harry the case. 2 minutes. Kora pa speaker hata ko kangai po yo meruro me de sa tin ting apong ngai me ko tai nai mga pun busia pa ko ka kangai tin te meruro sa sa na kui ona de ting apong ngai pa ko ye ngani ko ante tata tarandi ki kaya kana kon na sirek na kana ipusmaya pa na taon na mo pa ya ali kan tayo na mga pun na kanda pa kana na konan de ke ante nam pepere om kai speaker nam tay krop
Minita nora ya kita orai ya kona pita am kek kanga tena kona pita am kek na kona na siya ya karinek ay dai ke te ena pita na kaya de te minita karinek sa mga ora na kaya nga na aro na kontirari na kontiabas ke ay asa na kona reminangan ya ponte sira kana namba na pimeruau ande pakai grundi sati ya karena kita mana mai taburan di honorable Costa ke kokuri tisati Pasin pa honorable speaker o yung kanye takan na usrak yung to tapipa akan itakan ikan pusiya ti minita karinya kare tapena paya pakayang kayo ng rungin spaya kay na upamakuro at apweran tayan taura akiamyaw man kurakurantay kora pa honorable speaker. mana kaya kagam sira kayo ronti the minute ay bukin debota kin makuri kari kilaki aw katima tuan kora e honorable tike wateras the minute Kora pa speaker o yo kaya kana kona sira seti ya kana nek demanda mai tapueran speaker akorine ikara pa de seti ya ni mai tapueran ni bukin tepekan na sira kayo ikara ko de seti erine Payan wadiri kin mai sin taurai ka meu men kora tai bukin menga ada asan doko ai pun da kita bukin ketoan da makoro ke to ide ke spaya mi tau te ka pun time to ni makuri yaron kareken ti taura ai ka meu men kora tai bukin menga ni kiran no ko makoro ada to inde ke spaya de tai to wana mai pokoya pun ta pueran kora ba speak kora ba de minute de sati man bukan sirak Pasin napati te minita karinya kin na kaya tangkan po bukan ti sirak ti speaker yo no sirak kayo ya tay ay ti taurayas pa mga andover ti sign na konti ti minita karinya at ang ating po may sina ya tay ay singay lang kayawan na makuro at way de para ti tinan taura ikan bubusia ti minita karinya pa antayin kanya apo makuro aya katawaki nanganak kita may sana tanga tempo wapi as pakayang kan ng ira kain taparan ko pasin dapat honorable speaker Berapa tadi? 10 minute? Kora pa speaker para kisati taura kero ko naron tayo sa kamante tayo kin na penti no se kanako aspa ke kan na kono kuno ang ayan na babae kay binisari ana kamando ko taura kay intiri kanako na iyo met shipment men te babae de yan yang na kin kuno yan te kanta ngare yang ko ye na puta kin kuno wa pupura kay kangati to ko na national event ya po kuno te katapu ya yang ko te kanta ngan te babae de yan ni pension na nare ana kato me wa mo to na kaon ke ora na pa na ang tauroi mo ngan pusumaya ye ruwa ma ye taura me mentai ako ya ki corona na ni para ko mo inte katapu taura kan na ya ka karaw kanona ni karo ko asan to kung kaya na taura kuno wa kan nikira na yakita ubugin na pumakuro kay yakin na ade awar kin kay pumakuro yakito kara makuri kay wa de speak pas sama makuri yang kay mala ministry bugin makuri yan apa ka awa to na may poko na makuri seti yakan ni may tapueran taon na tiraina Peru at bitu wemya krapat sampai krapat min kawon bukan nam seti yakan Kurapa honorable speaker era pari kiti minita karinya kinana kaya kapun si bukan ti siraki no kam ti minita karinya ini kede kemayo kanga yai am memerorun tai kana ko yon ti napati ti tira yon kariken taura ay kaya kanga to wanam kaya kay yuringari ang ko nang karinay bokon am kataw mane kanaro na paya pun mara kariken na ikay mananay tira sayna ang kaya nang punimanin na titaw tayo ipes pa inang karin na tira na nakataw man tira ang kay tibapayari yon na yote timinita ko rin ek kora pa honorable speaker Inita kora pa di sapari apuntahan ni Raja sa makuri yang kaya na ukuran kaya na makuri ti ay product makuri tinipo nakakain semua saro on the stage anang kaya sinang punimanin okay ano yung makuri yan kung ginara meti seti ano nangin metan tara-tara kaya pumakuro pare inaro ko mi taura ay na po ko ya
Berapa minit ah? Dari kabaran bukan amsirak. Sati? Kurabat, Honorable Speaker, era para kita minita ya karinya kindanara, nana kayak atau sa cukup inalun terir kayo ni kanta ni ngari na makuriana no officials on pilakinan na yun makanaro na pa iya na tapon na time frame may sa ipukin karawan na yun minita si kanaro na pa si kunan no paningay tiraya karoyan kayo ningay na akataw-tawa pa na rin kaya itira ada taurai kai ngai rap makoro ke awo ko basin na pariki Honorable Speaker ara pariki te minita ka dinya ka eto ke kan Minit ah? Kalau pas speaker ada pergi seti ya kerana kami tahu kan kau dari jakin na sekarang ayam makuri yakin kaiti ya arun kakayan mana na orang kantor ni ngapa na arun apa nak kurang apa ni kapene as kantor ni ngayu pa ina inara ina pukin na yun ako main penin diri ke akakaw kita speaker kaiti meroro wakin na tayakan tahu na kai kai te tahu na sen sepak yo kini pas na kon dia antibuin na tabun tengah ya di tako ayai auso ta kana audo kaya tanpa mi tanti kanya makoro kaya audo kaya taura aya atangre dispia pat siguro ita akin na ba na kampana te cages te kiribes green energy solutions get solar narana attack sor company stock kai tina spia pat yon dapatan te taura kai kai ska ko wapo pun te investment ya pura kai ani pukin ada si ska uma kana kampana ayo pa nang stock ana component ni kapene tina taura kai ya kana ko kaya ni moment taura ni karo ko tapatan de machine de device kan ai e control ai inverter ina te po ka ai apa nang kai taura te cages ya ako nan data kera te boto na meta ake kam kai nere to amete mi taura ako nan mga meu kana kam kare ke mi spare part te ara kam pana te cages ako rapati ayo ara kanta ngapa ana ti meto taura kai na po mokron ki basya ya sin ka mende ke supaya ko rapati speak Berapa minit ah? Kaya pun penekanan ara tapi penting apa ngayo ya pun ya cara untuk kena. Yang kami serawati tiaus ni karo mga tiawan bakan tayo. Ay masalamat tiaus.
what I'm getting. Hello? What are the words? Sorry. Melody, melody. Melody, 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 melody. What the banana more? See, there's not one day the BPA. Take it right. Melody, 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 melody. Melody, 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 testing. Melody, 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 melody. Melody, 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 melody. Melody, melody, melody. What is the name of the one? Shh. You don't know that I'm going, no. Melody, 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 melody. Kita na telepon yang telepon po pangan tak mesti. Melody, 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 melody. Melody, melody. Ero te pana. Melody, 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 melody. Melody, 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 melody. Melody, 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 melody. Don't wanna. Ngay. Kan em không kan rồi đi. Ay, ahora pues ya se